i malevinga ona le alofa mata utia le atua le tama e peo la sono ya vita i luma o le maua o aki le te paia me asili mamanu malo ai le ali ia patili mama ese e mai lausinga e matango pie la tua paola ina wasuia nei o leonata wasima nei pale aga wa o fia fia Yesu ilau paola tanga Peo la paulo ya kalatia ya fama lolosi malulu e mea male fia fia ia tua tulau taleni e tau tua i pea moia e tau langa ola e mali e mea lava mapaia ia patili mama ese e mai lausima e matango pie la tua paola ina wasuia nei o leolanga wasima nei pale anga wa o fia fia Yesu ilau paola tanga ia mana tua ukuma vai alota toali na vai atu ile au mea mamae ia tau tua na lenei ia tala ile tala lelei le lalo langi uma matangata ia pa lelei ia patili mama ese e mai lausima e matango pie la tua paola ina wasuia nei o leolanga wasipa nei pale anga wa o fia fia Yesu ilau paola tanga ia patili mama ese e mai lausima e matango pie la tua paola ina wasuia nei o leolanga wasima nei pale anga wa o fia fia Yesu ilau paola tanga wa o fia fia Yesu ilau paola tanga wa o fia fia Yesu ilau paola tanga e whaatalofa atu i le paema na malo le tātou tunu o mwhai o na maua mai le tātou prokalama i le neva yaso o ta ua le Outou Manuia o lo utu usao atu le tātou whale whasalau i Long Beach, California i le ngā lima ma le siufonga o le tai o Full Radio Samoa. E watu le whaatalofa whapitoa i alo ma whanau o le tātou tunu o lo o tautua i vai ngā au o le malo te leo lo o ta ape i leitu ma leitu o langi i alo maua mai pe i ala latou awanoe moli mai o latou lo faanga e mafuta mai fo il tatou proklama o te ua i o le i o Manuia o lo to o no mispo wena Tagaloa o lo o whaafoina le tatou proklama i le neiva yaso.
Ia a tātou te talo. Ua mātou toe feso tai le nei malu o la wo fio ele I whaia ni lima. O le mātou pokalama I vai aso te itasi, mātou te tosini ni I nai le winga o le manuia o la wo fio. Ni mātou I loa ai o na lalanga ni ato. E utu I aile nei manuia mo tupulanga talavo o Samoa o le lumanai. A whailava o iai ni tanga o lo mātou whaia. Po manatu o lo mātou mawhawhawina. Mani whaia o lo mātou o siosia. O lo puniti aile manuia o la wo fio I ai mātou. O la mātou tatalo whaatasi. Ia o ngāla mātou whale I mata upo le nei aso. E whaamanino atili na ai la mātou wa ai I le manuia o la wo fio. E peo nei fina ngalo I ai mai le amatanga. Mātou te ite I wingo le nei manuia wa a ia I mātou o na langona leo lo mātou malosi. O na langona leo le file mu. O na le popole lea pe apesi mai a whao leo langa. O wa ia I mātou le manuia o la wo fio. Le mea lea fio mai anganga pa iae. Patasi mai la mātou por kalama nei. Ina ia umai la mātou teimi I le vi inga o la wo fio. Mal manuia mal file mo I lau whanau mafuta. Nā la mātou tatalo e ala tu swafo Yesu Kiriso lo mātou ali I mal whaala. Amen. Ia toe whaatalofa atu le pa ima na malo le tātou tunuu o lo o maua mai le tātou prokalama i le neva yaso o lo o whaingoina o Outou Manuia. A whaia o lo e whalongolongo mai le tātou prokalama i le YouTube, o miane le like, o miane le share,
Ia masi mailo awe ala il taino le longo. Lo ile tato YouTube channel ia le pito ilalo ia le longo a umona ta ona te ta whaalua le na ia tete le longo. Ia mawhai e lau ma ta whale le su fonga le tau fō. A whai ala lau ma ta whale le su fonga le tau fō. Ia te mi umalawa e whaasoa atu e tato po kalama ese. Ia e longo sao atu lava oe. E le ngata lai le nei pro kalama. Ia le telefo i o isi fola sanga. Le su fonga le tau fō Radio Samoa. E mawhai ona maua. Pe a whai lau ma ta whale le su fonga le tau fō. Ia. Vaso ua mawai. O le aunga o le tātou talanoanga le vaso o mawai o le muli mai i a tea o mo i lātou e na Hawaii, ma mafuta mai o le whetalenga lea le lii ina ua langona e le lii lona vala awina e lona tamaa. Ina ua umafo ona baptisoina o ia ma whaoso soina. Ma manu malo. Ona ave leo Ioane el papatiso i le whalpupui e peo ina ana amata iloa na iloa le lii. Ua o i le taimi. O le isi lea mea e whingata ona iloa le le e tātou. Po o le a le taimi. Po o le a le taimi e le lifa mai ai le finangalo le tua. O le a le taimi e pōpō mai ai lo tua ma whemai. O ele ale aso. Ia aena tu ulo Ioane el baptiso el whalpupui o na ilolola i ele li. Ia o le whailonga lea. O taulona amatala na ngā luenga. Ia whamaila o sawhili vali le tuloto i Galileia. Ia wheloa i eila ma tangata ia taule lea ia. Mau atu ia Simona o ingo ia Peteru ma antere alo na uso o lo whangongota. Ia o na whaiatu lo leo le lii. Muli mai a teo. Ia o atonu na sawhili vali atu le lii ile tuloto o lo ia ile vaao sepetaio. O lo ia ile auso Iakopo ma Ioane i ona whaiatu fo leo le lii. Muli mai a teo. O te whaia o tō mawhai o tangata. So vaso ala wa te ana dato mawhawhaua ia i le tāua o le mele o le muli. Mai pese ina o le paulava le nā o le whetalenga le lii na whai o na so. Ele i whetalai le lii i autou tāpua i mai i a te au. Ele i whetalai le lii i autou whaia o mautou atua. E pau ale. Taro sanga le li autou muli mai a te au. Follow me. Ia, whamaila ia matai o mona whetalai atu ia le li i nei upu. Ia ona tu uaile nei taule le ala tu upenga. Ma muli i a Yesu. O lisi lea pavaloto. E peia manino ai lau tilo i le te leo mea. So lua vaso taluai na whaila tatu tala. Say what you mean so you know what you mean. Whaise tala ina ia e loa le winga o manatu. O le te leo tangata e o lato manatu. E a malosi loa ona wha upuina. Ona e loalola ia. Leo le winga la leo lau. O lau upu na whai. Ona umarola infamera tato, act out what you say so you know what happens. O le tele o tangata e le malamalama le le fo ipo ame mana nao iai. Atonu e manino e le mawhauwhau. Al melna te tawa ia ona wha leo. Wha upu. O wa upu e pe o la e o manatu. A amata loa ona wha upu e le tangata ona manatu. Ona iloa ai le mamautino e le tangata le winga ona manatu. Le winga o ana upu. Ia a umalona, i ona whamailola ia.
o tātou whaatino la upu nā. Whaatino la upu nā. Ona e loa ai lea o le mea tupu. Wa o lisi nā winga upu o la e o manatu. Ai se vanga nā lava ua whaatino act out e tātou ia tātou tala ia whai. Na whaamautino ai le tātou le mea tupu. Wa o le mea la tupu. O le mea moni le nā. E mawhai ona tātou I ite. E mawhai ona tātou mawhau ma tō manatu I ai. A lo teimiro lava e wha upu ai. Ona ese mai foila ia o lona tino mai. A to e wha au popo la I ai. Ma le wha tino ina, act out. Ia ona manino lola ia o le natura o le upumoni. I o tātou tangata ngā rurua te totasi. So, te inga la. Na sawale li I o Yesu maona manatu. Na ave ia e lona tama. Na whanga e tala o lona tupu ai. Na ifo ia te usanga lafi o le li I na masalo pesa tele taimi na ai kopito. Ai o taimi na pe na Manuia I lona tangata. Tu uai manatu, aikia, filosofia, to whamanino I lona ulu. I lona mawhawhau. Ina ua whamalosi o ia wha upu. E wha ofu manatu ia I le vernacular lo lato nuu, le armaika. Nā pēna amatai na manino atili le ipo. Le a mo I lava le vala aua lona tamā I lona tangata whaingaluenga. Ina ua omi pēr ma whasolsolo atu pēr ia le whauwho mai o le tangata ngalue. Whaingaluenga Yesu Kiriso. O inalana mawai e ia taule lea ia ona whaatino loa lea o upu ia sa tautala atuai mai lona mawhawhau ma le anganga o le tua ma le teimia miliu uai lona mauli ia man mauli o le tua. So o le mela nan tatu tala noa I le vayasola o mavae o le muli. Ia whamaila ia ma te o na umaro lava o na invite le li ia le uso o muli au tia ia. Ia ona tu ualo le tau le o lato penga e muli a Yesu. Te le uilopo le ale men mafofau ia Simona Peteru ma Anterea e mai akopo fo ima Ioane. Ai ina ua muli I lato. Wa amatau na whaatino mai ia upu nei ma mawhawhaunga o lato manatu ma o lato loto. Wa amatau na whaangangana ma whaofu manatu nei e ala ia lato upu, te utinonga, ia ma lato tanga foi. Ia ona manino ai lea awa le mena tato whaaiu ia ilwe aso umawai. Na umai lava soifuo na itau le lea nei le lato mori mau. Ina ua whamalosi I lato e muli I le li I tusa malana whetalainga. Na umai au lato wola. So lisi le me esele tu ngā foi. A whapea e te muli I se mea e muli ane wa e loe le te tauna e muli ai. Ia, ona taulen sui. A whapea e manino ia oele vala au lea o lo vala awina o e ia le tua. A whapea e tu ilo mawhawhau malo loto le visiona, po le sini, po le taula inga lea o lo finangalo le tua e whaia le lalangi. A wha upu lo lava I upu ma whaatino I tanga, ona ato toa lea o na manino ia te o finangalo le tua. So o leisi lea a tātou manatu na mai le vaiaso ua mawai. Muli mai a te au. Follow me. Ia ona tātou o ane la ia ma whapea I tātou o aile nā e te muli iai. O ailea o te muli iai. O le afo I le natura o mea tātou te muli iai. Po tangata
e tātou te muli tai iai. Na whameleo tātou, well, e whiamana o tātou e muli I tangata e maua ele manuia. Muli I tangata e maua sa tātou manuia. E whasilina ia lo tātou I loa. Nana tātou mawhawhaua I tangata ia. E pe o Kobe Bryant, e pe o Tiger Woods. Ia, mala tātou pale whengai fo I maleli. Wa a tātou tosi nini I ina la winga o tangata e muli tai ia I tātou. O na tātou I loa ele o le nei upomoni. E li lifa la tātou muli I tangata o le manuia. E le ia se ala mai lo le tai awha pe, se isu se tangata whaalele leilo na mawhawhau o te muli ta ia. E le ai ele whapena. E ala lo le tangata fina ngalo loa ia muli se melelei. Wow, le siname o tātou maua mai le tātou le sona le vaiaso o mawai. Without a goal, e ta'vilivili tangata, uma le aso, uma le masina, uma le tausanga, o ta'vilivili lava. O le melna e tāuai o na ise sini, e ise tāulai, e tāua na ise goal, e tāua o na ise mea ngalueanga iai. Awa a whapea ai le ise tāulai, a whapea ai le ise me anga I el tangata, ia whataape peina, without a vision, people will perish. Wala upunale, el tuspa ia. So, o mafu angana tauna ia tangata muli ia tātou. One of the attributes of being human is your proclivity towards an aim. Unless you have an aim, you will not have a purposeful, meaningful life. So that's why it's very important that you put down an aim or have something to aim for. And that's why a calendar is very important. Tauna na yese whaasino ala. Na asi la fia oma fo e tātou wo I fono e tamilumilo. O mena te tawai o na ese agenda. O wale to alu I fono e le agenda. Leanga e mai mautaimi. So e tāua le ese se whataunuunga, e tāua na ese se aim, e miel tangata. Ia ona whamaila I o tātou, o tangata la e aim I tātou, tangata e fia manao I tātou e whapei o I lātou pe a tātou mātutua. O tangata e iele manuia. O tātou talanan whamaile I le vaiaso o mawai. Ia ona whesiti la I tātou, o le ale winga ma le tino mai o tangata o lo iele manuia. Whamaila le tala al brokalama. O tangata ia e whaatele ngese lo lātou whaamalieina. O le upu whaperitani o le delayed gratification. Successful people are those that have the ability to delay gratification. Successful people are people that make sacrifices, and successful people have a proclivity towards negotiating with the future, borrowing from the future, and making the sacrifices in the present. So e pei o le winga le nā o le tangata o lo iele manuia. Tātou si I fo'i ia le whateita inga o le tamaititi e ama le alu I le maketi e mawasana ngā luenga tutongi enian tupe ai alu I le whā tausanga ai alu el kolisi. Na whamaile o tātou tala o le taule le e mawhai o na whai e ial mena o le taule le ale nā ua I loa e ia o na whaatele ngese o lo na whaamalieina. O le whaamalieina o ia I nai tāla o lo maua pe awhi ngā luenga nei. Ia a ua whaatele ngese le whaamalieina o lona manao. Ai alu mo lesi whātau sanga e su ai lesi tikeri.
Ia, a tātou wa aifo i la i le whaita inga o le manuia au pito i sili ona lata i le manuia o le tua, le soifua o Yesu Kiriso. Ia ona tātou i loa ai lea o lana fo i nā vala au i tangata e muli a te ia. Whamaileli i a whaia te fia muli mai a tau, ia mua o nā amolo sa tauro. Ile e muli mai a te au. Le winga le whetalainga le li e te tau ona whaafiti oe i a te oe. E te tau ona e mawhai e oe ona taliti ngā. E te tau ona mawhai e oe ona hama me whaamalia i nā ilo loto. Ia ai ona sai. Whamaili tastau le ai le li e o te muli atu i a te oe. Atu maia se o walu e tanu lo te maa. Lo o sa wai ona o muli atu le i a te oe. Ni a whaaleli. Tu pe ia i tangata oti. E tanu e o lātou tangata oti. Ia, whamai fo le stau le lea. Se tu mai i a te au si o walu e wha ma vae i o mātua. Paisa mātou ai a wā wha ma vae malo wainga. Ni a whaaleli. O le tanga o lona 5 i le suato sina ma tu e tepa i tua. E lea o ngā o ia le malo le tua. Ia pero lau tua i ale nei manatu. O tangata manuia. O tangata e wha o ngā i le ngā luenga. O tangata ia ua i loa na wha telengese lo lātou wha amaliaina. O tangata ia ua i loa na amolo lātou sa tauro. O tangata ia ua i loa na wha fiti lātou i lātou. Ia, tu manatua ai le whatufungaina fo i o Tiger Woods i lona fo i a fuafua mai e whaimatangata tā polo. Ia na matai le toru tausanga. E le o i loa e tātou le tele ma le anonoa i o sacrifices na whai e nei fo i tau le lea. Ia, e selo tātou nau i e vea tātou mai lātou. Tangata o manuia. Ia e ngaloa ia i tātou o le whauwhawina o tangata o manuia. Ia e whaulawa i lunga o tāu langa. Afe mafe tausanga o tilo le tangata i le whawhawina o le tangata manuia. O le whai unga o tātou whai uina ai. Le tali le nei fesili. O le ale whawhina o le tangata manuia. Whamai le tātou tali o le tangata manuia e whaatele ngese lona whaamaliaina. Ia. E pei o le tātou pokalama naile i le vaiaso o mawai. We admire successful people. Over thousands and thousands of years, we paid attention to why successful people succeed and unsuccessful people fail. Successful people have learned to delay gratification. Whapeala tasi sa o mata opu na maua maile. Vaiaso o mawai. Ia o le nā. Ano fo lava mtatou mafofau. E pe whapenale winga o mea. E whapenale winga o le nā tura o le upumoni. Whapeta mna o e lusio pauna. Ia tipile ai. E toanga exercise. A whape te finangalo ina ia vea o e matangata tamai. Ia e tauna te PL TV. Whaitauso tusi. Mafofau. Tustusi. Ia ma whataitai o na wha upu. Ia ele ni mea whengofie ia nā fo i whatufunganga. Ma nā whai walo filima. Ia ale o manino ia tātou o i nā e ala mai ele manuia. Ale ala mai o tātou daimi. Ia whapena fo i o na awala mai o tātou whanau. Ia la tātou pese lewa vai o tātou foe. Ia o na whaawau leo tātou mawhutanga i lisi tū. Eva
tamani pea iluma. O Yesu uala tamai. Ia, whaatalofa atu le pa ia malu le tatou tunu ua waifuana mo me le tatou prokalama le neva yaso whaatalofa atu fo ina i o tatou uso whatoa ki mai a latou la au o le tatou prokalama le ne uta ua le Outou Manuia o loo tu sao atu le tatou whale whasalau Long Beach i leo ngā lima ma le siufonga le tau Full Radio Samoa. So le baso la lawa te ana tatou mafau ai i le veape lea o le muli follow. O nei loa aila ia o le isi lea winga o le tangata. O le tangata tau muli. Atonu mwhaiona tatou mafau i le winga o le tangata e whaapea ina. O na tatou tanga i fo lea i o tatou tangata ngalulue. Ia o na fesiri lola ia o ai olo o e muli ai. E te taua o na tatou whaamalosi e whaile fesili na. Wa a whapei o na malo le ala masusu le vai o le tangata e tau muli. Ia o na te taula ia o na tatou fesili pe aisea. Ia o ai fo i olo tau muli e tatou. Wa pe o lesi le na winga o la tatou pale whengai ma le tua. O le tua pau, atotoa, mama, ia o tatou eleni atua. O na iaila i o le tatou winga, tatou te fia bei, tatou te muli, tatou te fia i loa atotoa le atua. Ina ia i tatou le manuia o le atua e pe ona tupule mai i tatou i le amatanga. Ia ona toi foi ale o tatou mafau fo i le whatoanga i e tena ina ua whatoa whaia le tangata i le atua. O le paula o le tangata i e tena. E le o le amatanga le o le tala. O le amatanga o le tala. Ua wa ai atu le atua i ngā luenga o le fofoanga. Whaauta. Ua matuale le lava. So it's the original blessing versus original sin. Ia te lea lai ina ngalo ia i tātou le original blessing. Ia e li lifa lava la tātou whaamamawhai le original sin. Ia e peila o le ato o toanga o le manuia o le atua. E le ngata ina tātou manatua ina le original sin. Ia e te taufu ina tātou le whaangaloina le original blessing. Atu whatasi la ia mea nai lua. Ia ona taulata lata leo i tātou le finangalo le tua na whaia i le rangi ma le tangata i le amatanga. Ia, muli, yes. Pesidi o ai le muli e tātou. Ia o le talia muli tātou i me mawail manuia. Atono o le mafuanga whanā le ki mai lau la au, wa i le afe ma le afe podcast o loi le internet le upenga tawha i langi. Pese i e whapelpele lava oi le tātou proklama i Outou Manuia. Mai la ngata i le nā ia e telefo easy host a tamamai, mai si whaife au e tele latou wa o ina. Ia a ki mai lava i si tama i whaife au. Au na le whetaui. Au na whesidi la ia aisea. Aisea. Ia. E tofu al tangata malana tali o te ite. O te ite o lo iaise me whaianga i le manuia. O lo iai nai tala, ni nai langona, ni nai manatu, ni nai tō whamanino, ni nai kalave o le manuia o lo maua i le tātou wheso ta inga i lunga o le nei la au. E le ngata la i upo o lo whaiatu. Ia o atou komeni foi. O lo whai mai le taimi ma le taimi. Whatalo whai atu ia Luisa whamausili, whamai ia
Luisa, yes sir, action speaks louder than words. Ia Manuia o le silea moanga ngana e whaongapea e tātou. Actions do speak louder than words. E pe o le mele nā e leo tele. Ia a e fo i stemi e leo tele ia upu ia tātou whaatinonga. Ia pe a tātou whiwhiria iai o wai o le sina winga o le whaatufunga ina o i tātou i le manuia leo le tua. E le ngata ina tātou tilo i mea o lo o mai. Ia tau fu ina manino le tātou wa ai i to wha manino o lo o a ngaia le mea le nae e tātou te wa ai atu iai. Ia o lo o mafuta mai fo ia tapunuu anga vale ma lol soifua. Ia pena fo ia vai tu moe e o lo atalofa mai le tātou prokalama i le nei a fiafi. Amo fuste mi ava no e whamina tō fisili e pei o le tātou pale whea ngaile na o whai atu lau tala. Ia whai me fo isau tala. Whai atu o manatu. Ia pasa o mai fo ia oe. A miliu ulola ia a tātou upu o tātou manatu tō whamanino. Ia ona amata lola i ona lalanga i al manuio o le tua. Ia ona alu leo la tātou prokalama. Tamaile fesili na tula i maile vai aso o mawai. E pe mawhai ea ona o pe o Kobe. E pe o le Kobe Bryant lea. E pe o le mafuanga o le fesili lea ona e peise i e li lifa la tātou whaaululunga i tangata iwa ta ua i tātou tangata o le manuia. Ona whailola e o le fesili e mawhai ea o na manuia i tātou e pe o isi a tangata o tātou ave iai ia le wha atu e ma le wha muamua. Ia ona tali lole o tātou prokalama. Ioe, e mawhai lava ona e pe o Kobe. Pe a whai e te muli a te ia. If you follow him. Ona atu tole ia oe. Ia o mena maua e Kobe malona manuia. Ia, e pe ona whai atu o le muli la. Ia e le se ve ape whaingo fie. Ai a whapea fo e whaingo fie. E ele manatu ale prokalama. Ele o ngā whatia o na ave iai. O lau muli. E te tau lava ona e muli i se whaatumutumunga o mea uma lava. O le mafua angale nae a leo na ave la tātou whaamuamua i le tua. Aisea, a wafo i o mea uma lava tātou te le malama iai. O mea uma lava e mate i tātou ma le mautinoa iai. E ave iai ia le tua. Ave iai le label le nā. Ina ua a tātou o mai iana a ole i telefo ini mo li le larangi. E whamai e wa ai al tangata i lunga i le vatetea. I le meolo iai whetū, masina, le la. O nei e le manatu o i nā tātou te le oiloa. O i nā lo i ele misterio. O i nā o lo o whaatonu wina mai ia se sini e mawhaiona tātou ausia. Ina ia make sense ele mele i tātou. So ele expression nāma le moa ngana i le ngana Britannia. You wish upon a star. You wish upon a star. O lo na winga o le whanaunga o lo loto ma lo tangata atoa. E te taua o na ave i se whetū. Ia ele taumate fo el mafuanga le nā e ave ai le upuale nā. I tangata pe o Kobe Bryant, Tiger Woods. These are our stars. Pe o tangata ia o lo ave ia o tātou manaonga. O lo ave ia lo tātou whanaunga. A o tupua el tamititi.
What they want to become is they want to become a star. Ia e le tomate foi. O le mafuanga na e alai ona whapea ina le tātou pale whengai ma le atua. O le atua ia e yeilo na misterio. I le mwhana malama lama ato to ia I tātou. O mana tuaina ai ia le whengai fo ia Mose ma le atua. O whai atu ia Mose I le tua I le tasiaso le li ia o te mana o lava ia o iloa oe. O te le mana o le misterio lea ngalue ina ilo tā pale whengai. O te mana o lava ia o iloa oe. O te mana o ina ia o mautinoa oe. O te mana o ina ia mawhai o na tuu o ulima I le mea na iai lo a ao ma o malama lama ato to ia te oe. E langa le mawhai o na o walu I lo ia Farao. Mawhai atu e tu mai lo nuu mātou te o I le vau. Se I vanga nā lava o ilo oe. E pei o le finaunga le nā I le vau Mose ma le atua. Ia e whai atu a le atua le ai e. O le vau ta ue whapeina o na whau. E le eise na te iloa le atua ma ola pea. E le eise na te malama lama ato toa I le atua o na manatu lea ua ia isi ola e ese mai na ilo le ola e avatu e le atua ia te ia. O whaatu le atua ia Mose o le pale whengai nā o tā ua. O oe o le tangata e muta o taimi, e uma o manatu, e fautua ina foi, lauto wha. Ia a oau, ia o le atua e pule ao ao. I mea uma lava, sami, langi, na ufaya mea umai, I le upu, mai o le vāle nā o tā ua. Ia e finawa Mose. Me Mose a whapea la umaro uola I le melea. A whapea te latu e mailo no umailo uola ma whasiote ia o Farao. Ia te mana o lava o te ilo oe. Ia e mana tua umai o tole. Le mena tupu. O fina o lava ia le tua ma Mose le ma whai lava le tangata. Le anga le tangata langa uru malo tele. Una whaturo le tua e o le lei. E sau ina nofo I le vai papa lea. A o I le vaveao o na wha oso I fo leo lo mamalu. I le vai papa. Ia o na e loa I leo. Ia o le tai ao o na nofo leo o se le vai papa. Whamaila ia o le talatu o na angi mai lea o le nganga o le tua. O wa ai atu ia Mose e paasi fo le mamalu o le tua le vai papa. Masalo pe o le tasio vai tolu o le nanosecond. Ia le paasi fo le mamalu o le tua le vai papa. Na iloa atu e Mose. Mana lava ale na e mawailo na malosi. A whamila ia tangata tradition lava Israelu. Ina ua pasi fo le tua ele o lo na alo. Ele o lo na fatafata na faali mai. Ele o na folinga foi na iloa e Mose. Ia o lo na papatua. O na papatua. Ua umila o na whamatala le tala lea. O na e yaile winga le nā o tātou ma le tua. Ele mawhaia e tātou na ausia le tua. Ele mwhaia tātou malama lama ato toa iai. O wa al teimiro lava tātou te malama lama ato toa iai. Ia o na oti lo leo tātou. O na le toa o ngā lo leo o na toiola sisi I tutonu iai tātou. O na o ke riso o lo ola I tutonu iai tātou. Upole apostolo Paulo. So, o le mela na e tataua ia o na tuu le atua ia e atua. Ia e focus tātou I le tātou moli mawina o le atua e pia na whaali manino mai ai e Yesu ke riso. La ta atu le tātou pese lea len whaatalo sanga mai. E pa ia le li o ainga whaatalo sanga mai ai vai tu moe.
ia se vavae fo ia tātou foe. It's
o le pesana ta o le e pa ia le ai le li o ainga everlasting praise na whaatau sanga mai ai ia le tina ia vai tu moe e dainatu. Mo nea mano e whaftai atuai le tina ia vira su ala lo ulu e tu sai fo i o le whafoina o le tātou IT i le nei aso. O le vaiaso la nei, o le tātou tu sfaitau o le mātai o lima. Le ta ue e tangata o le launga whaamu ia le li. E ala o whaitau o tuina nai fo i upo e amatamata ila tātou suenga le tuspa ia. Si latu i e le motu o tangata, na maliwa e leo o i e le maunga, o no fo i lalo, na mai e leo na so i a te ia, o i a fetala i atu ma o atu i a te lato. Amu i e matativa i le nganga, a wae o lato le malo le langi. Amu i e whaano noa, o wae wha mawhanawhanaina i lato. Amu i e anga malu, wae whai mo lato tofi le nuu. Amu i e fia aima fia inu i la mio tonu. Wae ma ona i lato. Amu i e alolo fatu. Wae alofa ina mai i lato. Amu i e loto mama. Awa lato te lo atu le atua. Amu i e fatupuina le file mo. Awa ta ua i lato atali i o le atua. Amu i e sa waina o no le amio tonu. Wae o lato le malo le langi. Amu i e Outou pe a lato upuleanga ma whasa wā i ate Outou. Ma lato tu e ina pepelo Outou i mea leanga uma ona o au. E Outou oli oli ma fia lava. O wā o i le langi lo Outou tau i tele. O wana whapea o na lato whaasa wā i perfeta. E na momua i ate Outou. Ia o le tusila nāna. Te ina ia. Le launga fo i le sa. O mai fo si o tātou mawhau atili i ai. E pei o le mea ua tātou i loa. O le whatu tuanga lea na moli mai e le. Whenga tuai. E pese i o le whatu tuanga ua tele tausanga. Whapea tātou te whaongaina ia le whaitauina o tausanga i le kalena e peru. On tātou i loa le tolu afe tausanga a o le i whanau mai le li. Ia e mwhawhau ni tātou mate po lea le umi o nei tala. Po lea le umi o tutu ngutu mai o nei loa, ma nei atamai, ma nei upumoni. Ina o lalo vaoa fo ia tangata ele i o le teimi e domesticator e latou ia manu o lo o tuli pea ia le mea ai ina ia ola i le aso ma le aso ma le aso. Na matalo lava o nei loa e latou ona domesticate ia manu o na matalo la i ona settle. O maua ia taimi panga noa e mafofau ai inisi me ese mai nei lo le tau mafa. O mawhai ona nofo i tonu o ana ma o whai alatou whatoanga o na amatalo lea o na vaaile tangata mai lo atu ia le langi o lo ia whetu o na ite rola ia pele ia isi mea i talatu ia na tutu ngutu mai ala ia o talana mai le vavau ma o mai lea tupulanga ma lea tupulanga ma lea tupulanga sa ia o lava ina maua i latou ia tosi ma osi papamaa. E symbolize ai ma whaawawa i lea tupulanga. Ia latou tō whamanino, a latou philosophies. Tala o le vavau o lo Outou ai tutonu, ia mea moni, upumoni, o lo iei fo le manuia o lea i tū ma le tū o langi.
Ia lima felo la te usanga taluai a matalo na tusi lalo. Mata na tu I lalo ia talai o le tatou whatutuanga a mata mai lava I le whatuanga I e tena. Ia se I o mai lava I perfecta ma au tusi salamo ma I latou. E fio mai la le li. Fio mai le li I lua feta usanga taluai. E pese I ua mamao lava ia le tua lea. Lea na tapua I tangata ma le tua le sa vala au ina le tangata mai lona tūlanga saisaitia I le taimi ma le nofuanga. I se lumana I le iwa aia mua e ia. O le mela sa tupu na fau ia au lotu e kalesia, sunako. Mo le nei wha moe. O le alfa moe. O le wha matala ina lea o le atua malona alofa malona anga le lei. I tangata lautele. Ia ola le ngalo e peina na amata I le kenese e soto o inana amata ai tala o le vavau matala tu ngutu na pasi whaangongo mai e lea tupulanga ma le tupulanga. Ua o mai la I teimi ua tusi pepai. Ia pe ole na ua le oto I loa ai e le tangata. Ia le pale whengai o ia ma le tua. Ua le oto e tele fo ini ngā luenga te tele e pe ona compare ma au mai e le tuspa ia. E pe ole vavaina e le tua o le sami ula. E pe ole fasiotia o le matua uma. E pe o ngata o kerise. Le tele o isi ngā luenga te tele e le tua na fai. Le ana tuu I le kanona. Ia on amata lola I ona whaitau ia I le tangata I ona teimi panganoa. Ia o whai mai lava. Ia o whatutuanga e Peru I le tūlanga le na. O le al tūlanga e pe o mamao tele ia le tua matangata. O le ngata ina mamao tele le tua matangata. Ia a ua mamao fo ia tangata mai le tua. Ua maua lunga tele le pā o whingatai le tangata o naoso. So o le whateite inga. Na ia le teimi na o le se fulu ai tu la fono. O le whatutuanga e Peru. Whapela la tautala a whapela ve te tausia tu la fono I e se fulu. O le lima mua e whatu la fono I na e lo pale whengai ma le atua. Ia ma le tu la fono e ono le tu la fono e se fulu. E whatu la fono I na e lo pale whengai ma le sio uso. A tangata. A whapea e te tausia nei tu la fono e se fulu. Ia ona ato toa lea o le manuia ma le finangalo o le atua ia te oe. Ia o whai mai. O whaapopo ia I le au whaitautusi ma le au sue fo I le finangalo o le atua. Le ngata fo I le na. Ia asa tau mawhai ia o staulanga e tali ia fesili e tangata. So e tanu umai la le li o Yesu. O whaapopo ia I le isi ono se lau mon tupu. Tu la fono na e se fulu. Ua atile ia ona mamao ia le tangata ma le tua. Ua le ngata ina ia e ava I lo tamā ma lo tina. Pa leva ai o waso. Ia ua toe whaau popo fo ia isi tu la fono. E tali ai ia fesidi e tangata. E abe a whape wha le tonu lo tamā. E abe a whape ua atolo lo sfutasi tausanga. E o te sāna ava pe lava I lo tamā. Ia ona tau mawhaila ia o staulanga mwhrsei o e whamalamama mwhapulapula atili. Ia ma whaau popo ai fo I maisi tu la fono I le nā tu la fono whabai atasi. E fio mai lale li o Yesu. Ia pe ua whapeina I al whainga o le tangata. I lana tāpua inga malana pale whengai malo nā tua. Le atua lea o lo iai le manuia. Le atua lea o le puna ma le sosia o mea uma le lei e mawhaina mau le tangata. Ia o le whateita inga la, a whapea e te malanga I Jerusalem e whaisau tāulanga. A tonu fo I nei eise tu la fono e whapopo I nā ono se lau. E whapea lea I e mawhai ana whaina I tāulanga la itina I sunako I leitu ma leitu o Afrika, Etiope, I Kupito. Ai lea ia se taulanga e tusa mal taulanga e whai Jerusalem.
ia ona whamalosiala ia o tangata malanga mai Etiope. A mai siana mamoele pona oto mai lana lafu i Etiope. Ia na saua ile o malanga. Saula i o malanga e whaita waso o saul malanga nga i Jerusalema. I lona whanaunaunga lava o ie mawaile manuia. A mai lana taulanga ma ave ilo staulanga i le malu i Jerusalema. E se lava le manuia e tafe mai ina. E se le manuia pe ana fasile manui o Etiope. So, na iei nai tu la fono le tustusia whapena, mai le lava fo i le mafofau o tangata lato te tosini ni i nai. Ia pen tu la fono e ia mai le tua. Ia pe ni tu la fono a na whai e datou. So, o le mela ua tula i mai nei, o iei nai tangata i nai le malu i Jerusalema. E pese i ua whai nai a lato wa tinae i whafo il porkito. A saule Etiope malana mamoele po nai lana whangana mai Etiope. Iona whapela ia se mai momo se murumuru le mamoe, se vai pe po ua. Pe yeni nai lafa ilona patua. Po atoa fo iona mai leanga le ua vai atu ne tustu la fono. Le e whasao na aveni ni manu ma ia whai e daulanga i le tua. Le tua pa ia, le tua mama, ia e le tatauna ave e te mai. Manu bea whapeolo bupa ua. Ia o le mela o tupu ia. Sira fio ia a mamao se me malangai. Ia e le pine lava e ngau le vai o le mamoe. Me se bea whapeo se mamoe le pona. Ia pesa fo ia ruita anga e si mamoe le awala. Ia ma pona atuai. Taunu ua tulai le malu i Jerusalema. Ia pangalea. A le uoso ia le mai. Po upapala. Ia po ua foi se wha lave o tupu le mamoe. Ia na whapela ia o i lato o lo o whai a lato watinae. Ia o te leilo ia e le tatauna ave ia le manu le whai se taulanga i le tua. Langa i le whai taulanga tatou i le tua i ni meleanga. Me wha le tonu. O le melea. Au mai lau manu e tui i a wha tau le manu lea. Watu le manu lea wa uma le leo ona qualify wa uma ona wha mamaina wa uma ona teutauina o le manu e lepo na foi. Ona nai sekeli ane i ario se lua petolu. Iona watu le i o le mamoe whai ia lau taulanga. Ia na wha pei nao na whai o le me o tupu o amata ona whai alato Chamber of Commerce i tua mai o le malu o awa lato la fonga. Ia ua pa ula le mamafa o le whai ngā taulanga. Ia inai tangata matisiva. E pei ale me nasa whai e tangata. Ua tile ia o na mamao. Ua tile ia o na whaingata. Ua tile ia o na sengi le tangata mai maota o le tua, maona whale te talo. Ona ua whatu e isi fo i tangata. Ia pawa e loto, let's say. Ua punitia aile manuia o le tua na tafe atu i tangata. Ia e fio mai lale li, o le mel na leo lo whai. O se lautau sanga, me se lautau sanga o whaile nei winga. E nei winga o le whaita ulanga i le tua i tino manufasi, le toto manufasi, o le manongi, o le toto pe a whamauina. Ia o inai ato toai, ia le whamangaloina i le tua o ngasala. Ia mawhiwhia fo i le tua i le tangata. Ia mai ile lato talatu o na tafe mai ai leo le manuia o le tua whapitoa. Mo le tangata o lo whailan taulanga. Ia o le mela o tupu o te le tangata o se sengi ma le malu. O le ngata fulai le malu i Jerusalema. Ia whapeina fo i sunako. I le tu ma le tu o le tu loto. Ia pe o le mela nā lena la iona tu la i mai ia le ministry a Ioane le Baptiso e pe on tatou tal noa ia i vai aso o mavae.
sa lo lofi atu i tangata. Le ngata na le tasi lava lana launga i Outou Samoa. Whaingofia na folo, ia maulo i eifo ia se vaenga va aia o lo lato wofo ina atu o lato tangata. E whaailoa ai ia lo lato Samoa. E se mai nei lo tino manufasi ma tauranga pe na masani ai. O tele ilo pe ailonga nei ese admission fi a Ioane el Baptiso. E pe o paunale o le tauranga le loto momoia ma le nutu momoia. Loto momomo ma le nuti momoia. Ma le whanoa noa lo loto o le tangata. Ina oi loe i anang sala. Ia, tula i mai foila i o le li. Whaawau le manatu lea. On le ngata lai le na ia wamata o na afia le ola o le tangata lautele i le ministry a le li. O le alfa teita inga o mea ai. E le ngalo ia tātou le te mina whawhanga i le li i tangata lima afe, wha afe. Le ngata lai mea ai ia o le healthcare. Pa malo loe le li i tangata mai. E pe o ia tafe mai ai le winga lea o le kalesia kirisiano i le amatanga. Le winga. O le winga a o ina o tangata. O le winga social gospel. Pe ielo na winga le na e ave ia mea ai ia matitiva. Ia mwha ofu fo ia i lato e le umwhaina maua ni a lato ofu. Ia o tātou sila fia umaltala. Maliu le li tula i mai paulo. Walau tele le tustusinga o manatu ma to whamanino ma filosofia fo ia le li. E tusa na maua mai e ia mai lona tama. Ia le tātou te maua ile whenga inga fau. Lua va tolu o tusi o tuspa ia. Na tusia la apostolo paulo. Mai tasi lava le launga la apostolo paulo. Ota mea uma. Ina ua o maua kiriso. So, o le mena e oa i tausinga o tu la fono, e o i whainga o taulanga, e o e ama uma mena, ina ua maua e ia kiriso. Tikiri, te mai, sosia, te mau ainga, ia e ama uma mena ina ua maua e la apostolo paua kiriso. O le whanaunga lava la o le whengainga fō, ia maua e tangata kiriso. Ia maua i so se awala lava. Mafau, nganga, physical, psychological, financial. O whea lava o ia tangata. Ia maua lava e ia kiriso. Ia na whapurupura la ia la apostolo Paulo le wingo o kiriso. O le sia wingo o kiriso e manatua pele au kirisiano. Kiriso aia to feo nei tu. O kiriso aia o le atua. Le manatu o ia o se. Winga u mau le na winga. O fa mau lalo o ia e ia lava. O fai mo ia le winga o le polonga. Ina ia maua lava nisi mo le tua malon fina ngalo. Ia e pe o nai manatu whaingo fia le na e mawhawhau ia nga i le malo le neo le tua, leo lo tau mawhai le li i e whapula atu. Vira si tā mea tātou pese le whapmole se vai i e foi, on tātou te foi le i le tātou tusi whaitau.
whaawau pe la ia le manatu lea, leo tulituli loa pe le manatu lea, le manatu. E pei ni ngalu whaelele winga o le tangata malona pale whiangai ma le tua. O le tua ia e misterio e le mawhaiona na mamalama ato to i tatou. Ia ona o maila ia o tangata tau o watu nai manatu, a watu ni nai tosi ina ia tino mai ai le tua i le tangata. Ia ona whapeina fo ala ia ona lata le tangata i le tua. Ia a lata le tangata i le tua ona to siaki i fola ia munmuri. E pese mamau e foi di le tua mdato. E whafitua ona tupu i le whenga tuai le winga lea o le tangata ma le tua. E whapea le tala e le teimia manuia e le whanaunga Israelu. Ona lātou la foa i lea i le tua. Aisa o ia whimana mia se tua be a whapea o le manuia i tatou. Ia ai alu o fo i ale manuia le nā te ua whati. Te ua whapea le tangata o ua. O le aise manuia o le tua. Wa ve ese le tua lo na nganga mai tatou. O le mafuanga le walai o na le fua le sekati. O le mafuanga le walai o na tele le matitiva. Ia o na whapea foi la o na toi sa ili tangata i le tua ma mafofau i le tua. Ina ua mamao le tua mana whamanuianga mai ai latou. Ia a salamo le tangata sa ili i le tua malo na manuia. Toi amata o na whatuatua i le tua. Ia o na whamaila i o whengenga tuai o na salamo le o le tua. Ma toi whaafo i le manuia i le whanaunga Israelu. So it's like a pendulum that swings back and forth. It depends lai le point in time e te siaki i fo age tonu. A e siaki i fo a o lawhai tau ia le tusi e Jeremia e atangia ai le to i lalo i Jerusalema ma tangata Israelu i a Papelonia. Na whapela i o lau tala. Lea ua maua mai tātou le pendulum, le ua i le vaenga lea, where ua malai ai le nuu, pe ua ru ese le nganga o le tua mai le nuu. Ia le lala a tolo ai i se ia ngau le whamoe moe o le tangata, sala moia nanga sala, taua nanga sala, mau lalo i lumo le tua, tatalo i le tua ia wa i malmanuia ma toe whafowina lo nā nganga. Ia, na saufula i o le tua ma whamanuia i le tangata. So, o le mafuanga la ua a watu ai le metafor lea, o watu le whata manu lea, ina ia e loa e fo i tilo i ngalu ia. I ngalu ia o le whatuatuanga o le tangata i le palewhenga i o le tangata ma le tua. O le ale ngalu. E le teimia ma mao i le tua ma tangata. Whether mena whai tangata ia po waru ese fo i le nganga o le tua. Ia ona maua ina fo i la ia i whalawe lave, mala, onge, wha amai. Se i ofo i le teimie sui e le tangata, salamo, metanoia, to sa ili i le tua, to e fo i le tua. Ia ona liu walo mai fo i leo le tua, ma to e osolo na la i tangata. On to fotua I mai fo le manuia o le tua tangata. So this goes on and on and on. It's a recurring theme in the lives of the Israelites, first of all, and then of course in the lives of civilization. Mena o tato I loi I le society ma le society. A o te mi umalava e to e whafowina ai le iloa, le palewhenga o le tua ma tangata. E si ia ia I lunga ia le iloa o le tangata o le tua I le taimi ma le taimi. So o le whataita inga le nā, whataita I mua. O le al whataita inga, o le whaita langa o le tangata I le atua e ala I tino manufasi, toto manufasi, ma le taulanga e whai I le malu Yerusalema, whapitoa. Ia, o tulai mai la le lii.
Ua mata ona esela na o onga. Ua o mai o ia i le atua e lata mai i le tangata. Le atua e sau o pongi o vaivainga, ma fufusi o manua, ma ave oi i le whalitali malo. O le onga le na aleli. Ia, nā tātou te sila fia ele i umi lava ona maliu le li. Ia apa ulo ia i Jerusalema. Mai le toi whai ai lava ia ni tau langa i tino manufasi. Se ia o mai lava le taimi nei. Ia a o whai tau langa isi different levels. Tau singa o tu la fono. O isi nā tau langa o lo iai ia le tātou pale whengai. Ia ona amatarola ia ona whaapula e le lii ia le malo le tua. Whamai lana tala. O le malo le tua e tele i tangata ia e pei ni tangata ua tu la fo ina. Tangata o lo whaanonoa. Tangata o lo fia ai ma fia inu i le amia tonu. Tangata e alo lofa atu a pese i e le alo fangia i la do. Tangata matitiva. Le si upule whaonga i o tangata e loto mama. E peo i la do ia o winga ia o tangata whamaile li e o la do le malo le langi. O tona ia fina ngalo ia i le atua. Ese mailana i lo le malo lea o lo fau i peo nana whai atu whateita inga i sunako ma le malu i Jerusalema ma o lo sapsapaia i la do ia o lo whataua tupe i le polkito le malu. The whole commerce area. Ese maila ia tangata na lo tangata ia whamaile li ina sawa ia. So le mela o tupu amata na valu leo lo tangata. Me tangata, e mo i lava. E mo i lava o le atua lea le sosia o le manuia e mawhai o na tala noa iai e pei o na e tala noa i lo dama. Maile li ioe. E mawhai o na tala noa fa pena o i le atua. Le ngata fo i le na o le atua e fina ngalo malia i le tangata. O isia upo e manatua pe le li. Le au kerisiano whatuatua i whetalainga le li. Whamele li ia o tō wamo ina la uamo. A wā o la o venga e māma ia. O tō uma o lo mawhatia ma tinga ina ia venga. O mai ia te au. O te tu inatu ia te o tō le malo longa mo o tō wanganga. Ia o se mea fau le na. I le whaalonga o le tangata. Le tangata o masani a ia e te tawa na tu i le tino. E te tawa ona whaapolonga le tangata. Le tangata te tawa na sa ili le taulanga e ave i le tua ina ia o Manuia. O le sia whetalainga fo i le tātou li e se fo iale. It's controversial. A me se pe a tātou mafofo umi iai. Le fesidi lea i le taulanga. Le taulanga le temple tax. Le fesili ia tangata i le li. Te lo vai atuali i o so o ma o tō o whaisau tō la fosau tō taulanga il manumaru. Ia ona whaile e le li o le fesili. Pa me le fesili a le li i ona so o. Se whatu ala o fesili lea. O suli ea o le malo e whai taulanga po tangata ese. Ia mawhawhau ala i o so o whamela o so. Pea o tangata ese. Tangata ese e whaiale le taulanga. Ai le whaia ni suli, le whaia ni alo le atua. Ai o le melna e whaia tangata ese. Ia o na whaturola i o le li. Ia o le whale o lo tama. O le alo le atua. Atu ala il whesao. E le tauna whaisau taulanga. O te whai taulanga e ilo tama. Eoe. Ia, ese lal manatu le na, ese manatu lea
lena to e te tawa i le li i le melna wa le si le mea tupu pe a tātou lata tele i le atua ma tātou mauti noa tele le atua le al mea tupu e wha umatia i tātou e oti i tātou so ule ngata lai na whaile whitalenga nā le li a whamaile isia na lape o launga whamaile isia na whanape na umaro lava lana tala na whai atu loa ai ina ne i tau suai nisi o le mele a sau ina alu sau ina alu i le vai tongi lau ofe lei a mua lava e te maua whawhasi lo na ngutu lo i else tatara i tonu ne saula ia ve whaile mea nā ma tātaulanga so le winga o le tala e whapea le winga o le tātou pale whengai ma le tua na tātou i ite man tātou nau i le malo le langi ia man tātou ngā lulue anga i le malo le langi ia le malo ai o le langi le mawhai o na tātou ausia e le mawhai o na umi o tātou na nofo ai e le mawhai o na tātou mauti noa ia i ai o le mafu angala na te tau o na tātou ngalue ina lo tātou whatutua i le fefe malanga tete i taimi uma o mena e le mawhai o na tātou whapea mela o tātou o whaola ina o wana whaola ina i tātou ia au kuso le asus futolu a whiwa se lau fitu tolu e le mawhai o na tātou whapea ina o na whaila tātou palwhengai maletua e te tawa ana tātou ngā osi pēa lo tātou whaola ina i taimi uma ma taimi uma lava ia o tātou maua le tala o se o ni manatu au pito isili a ia o na whaingatā mo le tāpo i ngā iuteia Aise a leanga o le tapo i ngā iuteia o tolu afe tausanga o whaavae mai. E le ngata i le tolu afe le nātalu o na tuuru pepa vai tusi la latou kanona. Ia a le afe maafe fo i o tupulanga mua atu na tuutu ngutu mai nei tala o le vavau. Tala o le faufawina o le tuunonofo o le tangata. Ia maletua. Ia mese fo ia le meni o le lorangi e peo na iai. Ia te ila ua, luafe tau sanga taluai, saule tau le lea iuteia, Yesu, o Maria lon tina, ma Josefa lon tama. Ma mai la le mea fau lea, o lea le mea, le malo le atua, e pese i paua tangata e a afia ai. Well, I'm sorry, let me take that back. O tangata lava e awhia ai. I especially lava e mō tangata ia. Ia na ave iela na whaamu ia. Tangata mātitiva, tangata whanoanoa, tangata yanga malu, ia aima whia inu. O tangata ia. Tangata ia e pese ia le ofi tutono sunako ma malu ma tāpo inga tangata iuteia. Ia o tangata mo I lava nā o le malo lai. Ia mantua ina e fo ia le tele o whata oto o tātou li e tau whaapula ai ia le group lea. E tangata ia e pese I e au ma le tua. Pamele li I o whatusaina ia le malo le tua I se o loa tau tele. Na maua le tastangata I le isfanua. Wai loa e ia le o loa penina o na tanu lo lea. Ua alu I lona whale ma lona whanua whatau atu lava ana mea. Maua mai e tupe. Ina ia whatau mai e ia le whanua leo lo tanu e le penina tau tele. A tatou mawhau la I le wha metaphor ina e le li o le malo le tua, ma le manuia, ma le sosia o le tua, I le penina le tau tele. Ia ona tātou I loa ai lea o loo tuli e tātou penina. O le tele ia o nā mamanu o loo mamanu ina ai lo tātou soifua ma le ola o asu taitasi. Te mi malava o te whalongo e o aru se pasi po fea rua I se casino. O na ui lorola ia o le nā o loo tuli e tātou penina. Pai se tau mawhtanga
Uma tau mafutanga lei Manuia o wa e tu alu le solo I fafo le auro sikaleti o pese I o ina lo I nai peni na laitina e se fuia le pleasure maua be a ula le utufanga ia pe a pe o uma na ini nai melo lolo o le mela o fa umi e la dala ona e le winga le na tatou te lifa lava I penina tautele. E lo tatou winga le na avele tatou fa atue I tangata o le manuia. E lo tatou winga le na tatou te fifia lava e tau le suafa o le li. Tatou te mana tuaina le aso na faa o la ina I tatou. Ia e ngalo ai la ia tatou. E te tau lava o na ngalue ina lo tatou fatuatua I le fefe malngatete I taimi uma. Ia ona tatou I loa ila ia o le tele o isfa manuianga ia. Ia pe ona topule mai e le atua mo I tatou. A o tatou wanga salapea. Ia, o le mela ua tupu. O le fifia tangata I utai a mese ta ita I lo lotu. Ia, whasa tau rola ia o le tatou ali. Tula I maila ia o le apostolo Paulo. Pei loa I maleli. No folola I o Paulo le tangata o ina. Le rapi, lo ia. Siti sene o le malo Roma. No folola ia I lalo ma tō manatu ma mafofau. Ia te ia le mea lofo le tustusi. Sa le leila na utu vangana. Ia sa ia fai tangata safso soani ia te ia. Ia ona tusi e lola ia le apostolo Paulo le luo vaitolo le. O le whengenga fo. Ia mai e tasi lava le launga. O le ale launga. E ama uma me uma. Ona o keriso. Ama o keriso o le ato toanga leo le tua. O keriso e to feo nei tu. O keriso o le tua lava ia. God incarnate. Winga tu sama le tua. Ia e le manatu o ia o se mea o maule na. O fa maulalo o ia e ia lava. O fai mo ia le winga o le polonga. Matarola o na Manuel apostolo Paulo ia to whamanino na e pe o na whaatino ina e le li I lona soifua malona ola a o inei tausanga pupu una e tolu. Ia ona matarora on da tala le whatuatuanga kirisiano. A matalola ia ona toe manatua e tangata whitalai ngā le li. A whaiatu seisi I ate oe lu te o mai e maile tasi. Oi maile lua. A whaiatu seisi I ate oe I lo ofu tino. Ta tala ia I malo ofu tele. Ia oe. Po mailisi ala fau. Fuli atu ia ilisi ala fau. Ina pe na valu ele ulu tangata. Ma toe fesili. E se pe au te loa I se sao me ia. Ia oe. O lesi manta upu e fifia Paulo fo ia si ilunga. O le tau o le tangata. O le tau ma le powerful o le individual. O wai whapea na tala. Whapei ona o maile anga sala I le lalolangi ona o le tangata e tōtasi. E whapena foi ona whaolaina I tātou. Mai a tātou anga sala. Ona o le tangata e tōtasi. A tamu I tēna, Yesu Keriso I korokota. Vaila ia I le whaufo mai o le Western civilization. O le o ngā tutonu o le whaavaina o le society le I tātou. O le tāua o le tangata. O le tāua o le tangata. The sovereignty of the individual. Tātou talanoa I fo I vaiaso o mawai. Po le alawa I whea le ula o sau angasala po se mea na e whaia. The court system lava I nei assume mo mua lava te innocent until proven guilty. E se maile manatu lea nei lo manatu sa teita I nā isi society isi le amatanga. O le I whanau maile le u Yesu ma whamatatala e le Outou stala. Ia isi fo iana tō whamanino.
a o le I a fio mai le li I ma whataua le tangata. Ia, sa le whatauina le tangata I le amatanga. Ia, ina lana a matana whawhau mai ai, ia le o tātou iai nei le teimile nei. Au I ala I le whataua ina e le li I o le tangata. Ia, anasi la fia umai oe o te lofo e lo tangata. Ia, it's only by the grace of God go I. Le ase isi e le loa o na vai vainga. E le fo ilava se isi malamalama ato to I ate oe mau mena fai e tau sanga uma e tusama oe. E mwhai fo na fai se mata pule pule, se mask, ina ia vaai maitanga te fafo. Ia e le mawhai lava na ve esel na upumoni. Na o oe lava e te lo oe. Ia, ona matala lola I o le whatutuanga Kirisiano. Wa mata ona talia e Constantine e pe ole tupu momua lea na au mai al whatutuanga Kirisiano ma whataitai I on tangata, sui le kālena. Ia, ona whamaila I ole tala. E pelava le winga le ole tangata. E malama lo fo ilava le atua, ia la foa I le atua. Ia tupu fwela I o mala ma mea tupu, ia ontoi fesili fwela ia. A te mi umalava to e tali ei le fesili o le atua o lo I nei. E pe e seale le mawalunga fo I o le atua le na. So le mela na ua tupu ina ua whamalama lama lai le apostolo Paulo winga nei o Kirisiano. Ma mata o na whaia onga suenga tuspa ia, ma whaapura pula atili, ma tali nai fesili a tangata na iai. Nana amata na tupu ai le kalesia. Ia e o mai lava le teminei. Afe iwa I lima se laus fulfitu. Temina tasi le kalesia. Na tu tupu e fo ile melea na tupu ile kalesia iutaia. Alangala e tupu ile vaitaimile na ua to tele atangata. Ua iloa ia le tala ia Yesu. Ua mafau do loto fo I winga monio na fitalainga. Ia ma ua tele fo ia le advancement fo il technology le na vaitaimi. Ua mata na le lei ia le domesticated ino o manu e whaia whaatoanga solfanua o asini ma povi. Le ngate na au mawal te miava noa e mafofau e tangata I me le masaina mafofau ai. Masaina mafofau tangata I o fele me maua maile me ai. Survival issues. Al te mil nei. Ia na le latua I tua sengi mai se mamoe whai e tau mawhitanga. O le tau alu I le vau e tuli. Ia pe o mai fo ni manu whi ai e ona whatama I ai se nuu. Ia ma se ainga. Ia o le mela o tupu I le afe lima se lau vai te mial na o tula I mai ia fesili ele I mawhai ele kalesia mua na tali. Vai te mina na o loo fau ia maru te tele le kalesia ne o ta ua nei o le Katoliko Roma. Vai te mina sa tasia ia le kalesia I la matanga. Ia o amatala ona le nofo le lei ia tali na ave te itai o le kalesia mua I le fesilisili o tangata. Ona tula I maila ia o le whaifi awingo ia Martin Luther. O ialna na amata ona fesilisili I le kalesia I siamani. Nana paiela na tusi stable I fight to oil. O Sai Wittenberg. Fesitingi ai ia tulanga fo I olo iai ia le kalesia I le nawai taimi. Ia ele I le lei ni tali mo inana amatai ona vae ia le kalesia. Ona tulai maila ia o le kalesia le uta ua o le kalesia protestano. Ona pese I sa protest I lato I le kalesia mua e tasi le amatanga. Ia e pese ia tolu ia nai polarities na e tolu nai manatu tele nana amai e Martini Lutelu o Zwingli, John Knox, visina tangata na lato fisilingia le kalesia katoliko I le amatanga. I leitu ma leitu
o le atu Europa. Mai ole manatu momua lava, ole sola scriptura. E whamaila latou tala. Ia se i vaai fo i le tuspa ia. Ia wala ne ngalo. Tuspa ia sa tusia le ngana eleni. Le whenga inga fo, le peru le whenga inga tuai. Ia. Le tele o latou misa whai le ngana latina. So, po le halawa la, se mea na facilitate ngata, tusa fo i o latou pale whengai o leolanga o asta itasi. O na whamaile o latou, well, so scriptura se isu eifu se tusi. Isu eifu se tusi se i tatou whaitau. O le mela sa tupu ma technology sa tu lai mai le afe lima se lau. O le printing press. O amata o na mass produce, na mwhana mass produce mo pamphlets. Nai leaflets la iti. O mawhaifo ila o na whaali liwina i le ngana a le atu nuu ma le atu nuu tuspa ia. Na amata lawa i nai i mta upu mua Ioane, mata io, ma reko ia o na whaasolo tuele ina i ulawa ina o umo na whaali liwina ia tuspa ia i ngana tangata o asta itasi. So umorolana o na whaali liu tuspa ia. O le memo mua lawa na a iese fesilia tula i mai le tulanga o lo iei tangata. Ia o na whamaila ia o le tala. Ia, sola scriptura. Mai ia le tuspa ia se whaitau. Pero inana mataina ta tala. Ia le whamalama o le ola kersiano. Ia nana tafe mai ia le tele o le whatutuanga i whafo. O le manatu lona lua o le sola fidel. Whatutua. Ele o ngā luenga. Ele whaolaina i tātou i ngā luenga. O le whatutua, o le grace. O le alofa tu no le tue ala i ona whaolaina i tātou. Ele o ngā luenga. Sa ele manatu i le kalesia momua a whapea ai maliu se isi o le ainga. Ia o na arula i o le nganga nofo i le purkato lio. O na watula i o tangata ma vatua lato a lato petitions, a lato tatalo, papefo i le mawani teimi e tatalo ai e mawhai ona shortcut le process i le aveo se taulanga tupe. Po se taulanga fo i lawa i se isi mea e pele i tangata. Ina ia tule e le nganga lea mai le purkato lio. Anga i le langi. So le mela nā pe sa whataua ai ia ngā luenga. Ia o le manatu lona lua le nā. O le Reformation. Whamai e lea e whaola ina i tātou. Ona o le lofa tu no le tu. We're saved by grace and not by works. Ai whaola ina ro lava oi le lofa tu no me e loana ma liu le li ia whai masuia oi. Ia ona tutupu lola ia o ngā luenga. Le mwhai ona e fia nofo. Ai te whimana o tongi sau maa. Ina ua e sila fia me e iloa. Leanga le leo le tua i ate oe. Ua whaola i nai oe. Ia, ma le manatu lon dolu la na tule ia le Reformation. O le manatu lea, it's the priesthood of all believers. O toi whaitaua tu nei le tusi ma walato iloa. Whamaile li e ma whaifo i o tō o na whai o me silia tu nei lo mea o whaia. A wai pu ulo teimi. Wa o te alu ilo te maa. Ia o tō e wha a wau pe le whainga o le ngā luenga. So o mea na e iei whalo tō pale whengai. E lo tō pale whengai ma le tu spiritual. The priesthood of all believers. So o te tu ina atu ia te o tō le malosi. Le power. Tō te watu e pāpatiso i tangata. Swafol te maa le alo ma le nganga paia. E olo na winga la, wa matao na taita fola. Wa matao na maota tau ave. Le pule lea nai lea tua. Lea na wha ato toa ilo na alo i Yesu Keriso. Le ao le kalesia. Ia le o to pule mai e fo i ia le winga wha aostau langa a rona. Mo tangata uma. Ia o
o nā iawhila nā e tolu na amata o na mumu ai i le Reformation. Ia lea na whaatutu ai e kalesia i leitu ma leitu o Europa da o kalesia Protestano. E le iai le Anglican, le Presbyterian, ia o na tupu ai lola ia maola ia le kalesia Protestano i le lalolangi. O le ngatala i le kalesia Katoliko Roma. Ia ua iai fo isi fata, tosi, whaopoponga o le kalesia. Ia peo na iai ia le tātou whatutuanga. So, mō mātou wala le lota iti, peo mātou o le silea lave wale e tafe mai le Presbyterian. Le ngata e tatitonu uma i tātou ia Protestano i mea ia tolu. Ia ape o le polity a le congregational church e whaavaya mai lava i le local church. Au inaalo i le pule ma le ki ma le tatala o mea uma e whaiele e le whaalapuputonga le denomination o fesa wai sama local church. Ia o isi mea uma lava i le tuspa ia ma whatutuanga ma ia o mea uma lava nā tātou te autasi ai. Okay. E tātou fasili, please sir, e fia fasili atu lava i le winga o le a whaapea e whaiatu se tasi e o i le tasi maila go for 2 miles. I guess I'm asking because o te mine I whanau. I for one e whai upu lau whanau. Given the okay and time limit tau na toi sawai. But yet they will stay out an extra hour or two. Can you please put some sense molo malamanga pe le take that extra mile, LOL. Yeah, mana ia fasilia a Luisa Famosili. E pei ole o whaitau atu le fasili. E pei olo avesese le whanau. E le whetalenga lea a le lii. O tangata Israelu. O tangata Sapolonga. E masani lava la a atu fita Roma I le aai. Po feale tangata whaelele e tutu I nā Israelu na whaatu la I o tangata Roma sawe. E ave ia lau avenga lea. Pela sa iese tu la fono tasiale le maila e mawhaiai o na whaamalo sia e le fita Roma. Le tangata polonga Israelu e ave lana avenga. Lana whaafafa. Tasi le maila. A whamaila le li. A whapeo tu la fono na. Alui maila e lua. E pe o le context le ngā ma le mea sa tupu mai ele tu la fono lea le na si ele li. A wha metaphor ina la le melna. It means go the extra mile. If you're asked to do something, X, you do 2X. In ia loai. A lot of employers are looking for people that go the extra mile. And that's where that expression comes from. O te lo isi vaenga o le larolangi ro whaongai na ile expression na o vaenga o le larolangi ro iei le tala lea, tala kerisiano. Ai a whapea e whaonga se ele tamititi. Well, let's say wa tawana na whanofo I lalo ma whaiei e ki maile la auli o tō Manuia. A tōnu e mawai fo ia so na malamalama anga I le winga o le mena. It's a positive metaphor, right? It allows you to go the extra mile. It also undergirds this whole notion of sacrifice. Let's say you're trying to argue down your drug and alcohol use. So you figure out what you're doing now. Let's say you're spending about $40 a week in alcohol and drugs. What you need to do is you need to pinpoint where the problem is, and then you auger it down. Go from $50 a week to, let's say, $40 a week to $30 a week. Maybe this is a bad example, but afape e manao e sekilo go le
e pa uma i le 5 i le 4. Yeah, then you go maybe 30. You push yourself is what I'm trying to say. E pe o le tamu whaile e whakmalama le application o le whetalenga na le li a whesili atu se si a te oe ua te o mai e mai le tasi, e o mai e mai le lua. It was punishment. It was a request by a typical Roman soldier to a typical Jewish slave to carry his backpack for, at that time, the ordinance is 1 mile. Jesus said, if they ask you to go with him 1 mile, go the extra mile, go 2 miles. So if you act out what that means, you will find out what happens. Pero lisina dato Pearl i le episode wa mawai. O tero tangata e mate po le hale le mea e tupu. But mo oe ale, all you have to do is act out. Act out le o maia e maile e lua. Ona manino aile i ate oe le mea tupu. It could be positive, it could be negative. But one thing is for sure, ele matea oe. You don't have to guess to see if it's a good thing or not. Langa late wa ai atu na tupu. So olata mai fo iota meiti ne vai taimi. This is one of the challenge foi. But menata wa ona say what you mean so you will know what you mean. E tawana tala noa. Ina e mawhai ona malama po le ale mele mawhau il tangata. Ya umalola ona act out what you say so you will find out what happens. O le mea lai e tupu o na fua na o ina e te loa le motivation o ina e te loa ia le mea lo manatu i e lautama. Ia pele lei pele anga po whaonga se fo i po whaonga sao ia le metaphor lea o le oe mai le lua. Fesidi mai Francis Jose, talofa pastor, malofa aftai mo le tatum taupo, laso finangalo le Kalesia Orthodox. As others said, that's the first church. Well, I mean, being a tutupu ia the Roman Catholic Church and Orthodox Church at the same time. E le taimi o le ekalesia na whai eila na whai unga pe te tau o na muli tai i whetalainga le lii pe o na moli mawina e apostolo ma le utustala ia ma Paulo, or we opt for survival. E pe paunale e se senga o le Orthodox Church ma le Roman Catholic Church ona na fili isi tangata e muli tai ia whetalainga ro dato li o Yesu. A na fili le isi vaianga e mare whaila i titi ina e mawhaiona survive le kalesia Yesu Keriso mo isi tupulanga i e soai. So a dato vaila le Orthodox Church ele o te le lava salato suinga mai a o onga ro tatou lii. O lo whataua pe lava i latou tangata matativa, tangata ia na whaila na ngā ruenga whaamuia, tangata ngamalu, tangata whanonoa. O la whataua ele Orthodox Church ia winga nā ro tatou lii. Ia latou o kanona lava tasi, a lo latou whamatalaina o kanona. O lo o tūma o te yamatu ese lato nailo le Roman Catholic Church. So, o le fesidi la o le aso finangalo le Kalesia Orthodox. Well, that grew up in here's what I'd like to say about religion in general. That's the closest approximation to what God is doing in the world. So, o man whail dato tala o le tua ia i oia malamalama i le tua. Le mawhaina malamalama le tangata e muta o na teimi, mawhaita wina o na aso i le tua so sia ato toa mama misterio.
So o le tua o le tua. But the closest approximation i le tau mawhai e ngai al fina ngalo leo le tua ma whaatino ina ana tu la fono ma polo inga i le lalulangi is religion. So ese la ia tipia tangata a religious camps e tusa ma tangata lai tutonu ia ma tusa foi ma le vala uina o tangata taito tasi e le tua. So ele mawhai ona tātou whapea i se kalesia sao. E mawhai ona tātou whapea i o le kalesia le o whetau i mō mātou. Ia ona wa ailo leo tātou po afua o le kalesia. O tātou wanga le lei ea. Check. O tātou walo lofa e tangata mātitiwa. Check. O whaititi ailo tātou whamaualunga. Ia check. Mana ia lali religion nā mō tātou. A whai atu se religion o lo tawhai le toto, o lo leanga te le aile loto, le o mawhai e le tangata, na whamangalo is tangata, then maybe a tawana ona tuesiaki. Take a closer look, see if that's even an approximation of what God is doing in the world. Wa tātou nofo a ma Google Earth i le mea lo tupu i lalulangi. The world is getting better. Contrary to what the media is saying, whamaiale media e le lei, o lo telele whieinai, o lo telele ita, a lot wa maita, the world is getting better. E le ta walu mamao fo i tātou e sa ili ni langi soifua o le nama natu o lo wa matao na le lei ia le lalulangi. Aisea, leanga o leo te nofo nei, a leo te manatuaina, o le masina le nei e whamanatue le iwas furu tau sanga o siutina. Ai, o la nei atala o te manatuaina, whamai au tupu ai o i elo lato ainga. E awe lato tanga mea i le vaitafe. E te tai ofu. E leisa lato no interior plumbing, no hot water, no washer and dryer. So ilana lava generation with te le lava le swinga o le lalulangi. So le afa solo. The mele United Nation ilana lipoti le tausanga e lua afe. E lua se lau 50 afe le afa i o tangata o lo kongeti i le electricity, le tausanga. Na faifo ila lato tuu i lato sini. Na ia reduce the poverty around the world by 50%. Ia o le lato deadline o le luafis fulima. Ia te ua reduce le matitiwa i lalulangi by 2013. So ili mamao te le tua ai ausia lo le nama tatia. O le meu whamatala i nai tala na ona o loo anga ia ina le lei tangata. O loo manuia pea le lalulangi. O loo whaateleina pea i le tamao ainga o manatu. O loo i nei pea le ao le tua. Tātou tangata. A pea la e whamaoni se kalesia e atangia ai folinga nao le tua. Ia ona o manatu le ai. E le taua po fele. Le whaatutuanga e te iai. Ia le temiro lava e te vaia tua ia pe e le o atangia. Ia le manuia o le tua i lea tapo inga mle tapo inga. Ia taula ia ona fisilinga. And you have agency. Listen na me le ua tupu nei. E masalo pe mo oia lea. Tangata e to tasi. Masalo pe te iloa ni tangata e to afe. I lo wolanga atoa. Ma ia tangata e to afe to fuwa la to ma isi fu tangata e afe la to te iloa. So tasi lua so le vao oe mal miliona tangata e te iloa. Ia na tasi tangata. Ato whapopo e mnis tangata. Ona mawhaila i ona vea oe ma o ngā tutonu. Or a node. I tausanga i tangata e tasi le biliona le au whai. So you have agency. You're very powerful. O le whala o ia malai. E le mawhai ai ona whaalongo oi ina manatu e le whetaui. Le alawinga o talana. We have Google alerts. We have
a way where the algorithms are sifting the news that you're subjected to. And you could always turn this off. You don't have to be subjected to this philosophy, these ideas, or any philosophy, or any ideas for that matter. So, e ala lo waia te tau, lo pule, e mawhaia I oe, ona te pe ki. I pay ole mele tau tulituli a Francis. I pay olo officialisili pea, which is a great place to be. Ole mele pitu sina whingata. Ole tangata o ia te ia umatali. Ole tangata o le otoe manatu ye ya isi me dalatu. Le sina tangata pitu sili ona whingata. E mo tato waia olo officialisili pea, olo sa ili pea, olo ia pelo lato manatu that they could be something more than what they are. Ia o tangatala nā o te loe e whaali manino I le tua. Ia malato I loa le file mua le tua. Lato fo I o langa te tūtasi. Ia la tātu pese leil ati ia ona tātu tata nofo le si tū whaftai vera. Taifa na
Ia, mo I lātou whatoa ki me lātou la au o le tātou pokalama nei o te ua le i o Outou Manuia o le utu sa atu le tātou whalefasalau I Long Beach, California I le uunga lima ma le si ufonga le tau for Radio Samoa. So lo whaawau pēr I le tātou tala I patterns here o le pale whengai o le tangata ma le tua. Le tangata lea that subject to limitations, confinements of time and space versus this ideal, this God that we aspire to, that moves us, that calls us from our particularity into a future that's open. So ole mela ua tupu e pese I o lea tausanga ma le tausanga ma le tupulanga ma le tupulanga ma le era e pe ese le faali mai o le tua I le tangata ia ese foi ia le tali faitau atu o le tangata I le tua. So o le vaitemi lale na o le Reformation 500 years ago na ana amata ai ona tō manatu le tangata ma fesilisili le tangata I lona pale whengai ma le tua me tusai foi o le whaapupulaina e religious institutions ia le pale whengai o le tangata ma le tua ina ia nofo file mo manuia I le tangata. Amal technology na I vaitemi na le printing press. Nana amatai ona vave ona pasi atu I le tala amata ona fasala lau le tala le lei a Yesu Kiriso le langi. Menafu na mawai fo ia o dato matua a ia le tala le lei o dato lo whanua. Ia a fast forward la I le tupulanga o lo I nei tatou. Ia o le melna le pe ua tupu nei, o le alme o tupu pe ua toe foi ia le kalesia ma ngā luenga o lo o tau mawhai e whaapula le tua. I me masani foi ona iai. Si I lunga le pā ua whaataungata ona malamalama tangata I le tua wa mata foi ona tūlei mai I le tele o mata upsisili e pe o te ina se ai ia tangata mai le tua. Yeah, and I think we're about to do another readjustment. A tātou tanga I lai te mi umalawe readjust ai ia le pale whengai o tangata ma le tua. Te mi umalawe maoni ai matoa le tangata e fisilisili I lona pale whengai ma le tua. Ia na tupula ia o le kalesia. Tupul whatutuanga, manuia le larolangi, whatutu ia whalapa putonga e tau mawhai Outou ia le manuia le o le tua. Ia o lo o mai lawa I o tātou taimi. Ina ua whesilingia e le li o Yesu whatutuanga Iuteia I ona fwoi taimi. O ina ana amatai ona tupu mai se kalesia include ele to tele o tangata. Ele na o tangata e tupunga mai a Aberamo, po na o tangata fo e peritomeina, ia o mata o na tala I tua. Ua le o to se ilonga la e peritome le pau. Ia ua peritome ia le nganga, le loto. Ua le ngata fo I ina whaita langa tangata I tino manufasi. Ia nea o whaita langa tangata I o lato manatu, lato wola, lato teimi. Ia, na o me whaila ia I le sfuluono centuri, I le teimi o le Reformation. E na whaina amatau na te lea matala I tuol whatutuanga. Wale o toe Europa, o include umaya ia le to tele o le atu Pasifika. Ia ma Amerika foi. Ia o le teimi lan nei, e pe o le mena le ua tupu nei, o le alme ua tupu. Pe ua le o toe I loa e tangata le relevance o le atua. O le mea o te whaalongo pe lava whamai o le lotu, it's very judgmental. Te whaalongo whamai they're full of hypocrites. E se alato tala e whai, e se alato whatinoina o alato tala. E le ngata fo I le nā ai o tele tupe alu I lotu,
Matitiva tangata I whainga tauranga, se ili ngā tupe. Ia elef sosani fo ia amesa ia Prosperity Church se vai atu ia tangata. Ia whewa ia e whai whe au I valele. Ia ma dawale tangata. So pe ol mena ua whainga tā ai ona whainga tā ua maua lunga le pā ua le mawhai ona whe sofi nai mā moe laiti. So mela ua tupu a mata ona irrelevant ia le tala inga, organized religion. Ia o technology la leo ia tātou, o le internet, ma le iPhone. E peo ina o lo o mawhai ai ona whaalau teleina ia le tala o le tātou whaatutuanga. Ina ia mawhai ona sapasapai a tele tangata. Le ngata I tangata o lo o I le aulotu. Ia whapewhu ona tala I tua I tangata o lo o I whafuatu o le kalesia. Beyond the four walls of the church. Le ngata fo ila I tangata o lo o I teimi whapito lato tapo inga. Ia mwhewhu ona whalongo I le podcast. A whapea o lo e whafonga me tato pukalama le YouTube. Ia mawhaia ona a kilo lo YouTube. Whailau headphones. Noise cancellation devices. Ia a whailau exercise I lungan treadmill. So lua pe tolu ia nai Manuia pepe I le teimia tasi. O le wingala la utala, o le watula I mai le teknolosi e taita folai ia le lalolangi e maota tau ave ai ia tala o le tatou whatutuanga. E paua lea o le tuu I senga ngana e whaingofie ona maua e tangata. Ina ia suia ailo lato o langa o asteitasi. Ia mautua e fo ile manuia o le atua. I le soifua ma le ola lau whaafonga. Na uwa ai I analytics o le proklama le vasolo e awhi whase lau le awhai o tangata o lo o whaafonga mai le tato proklama le vasolo o mawai. O te lea tu nei lo au lotu I mwhai ona launga I elwhai whiau. O le winga la o lau tala ua te le atu ia le venue lea nei lo venue masani e tātou. O le tala o le tātou whatutuanga. It's a great story. O le manai ai o le tala. O le tala I le atua tātou te le malamalama iai. A ua wha malamalama mai e le soifua ma le ola o Yesu Keriso. O le tangata e peo o e mao. Sa ola le laulangi le nei. A ina ua ia te ia le malo le atua. Ina ua ia te ia le nganga o lontama. O ina ana amata na veve whai ai e le ngata I le tapo inga iutaia. Ia ala na culture foi. Ia lea olo o mai lava I tato lo whanua Samoa. Ia maota tau ave I le tato whatutuanga I le tato lavanga ngana. So o le tala na ilo na whapupu uina. Ma le wha moe e mawhai I tato ona whai atu I le manuia o le tua Outou maia I nei. Ina ia manuia ai nisi ia I tato. Wai o le whengai ngā whaapera amo le nā. That's the Abrahamic covenant. O le ale le Abrahamic covenant. O te whaia Outou manu tele no manuia. Pe a whai tau te avea o malo Outou atua. A whaia avea o malo Outou atua. O na avea I lea Outou mau unu. E utu iai ia au polo inga, au tō whamanino, lo manuia, lo sosia. O le manuia fo I Outou, e manuia ai tangata uma. Alana manuia le lalolangi, o na e tawhi atu ia Outou. O te whamanuia fo I tangata lato te whamanuia ia te Outou. Ia ma ave ese le manuia mai ai lato e whetuu ia te Outou. So o le mela na, o le challenge la na mo tātou o lo o whatuatua I se lumana I matala, se lumana I manuia, se lumana I o lo o iai le tua. Ai a mata I le taulanga e whai I tātou le teimi nei. A tātou wa ailava I le global scene. O le malo Amerika, le malo
o pitu sili o na malosi nefa na faile le speech of Donald Trump na po na whafonga o mai tangata. There's a certain American exceptionalism. It's somewhat of an arrogance idea called American exceptionalism, but it also has that glimmer of the divine. Because think about it, if we believe that God is the source of all blessing, and we follow that belief with there is a glimmer of divine in each and every one of us, it's somewhat of an arrogant idea. But yet from that recognition of the importance of the individual, we're able to build Western civilization upon. So e taua lava lale le leo o le Palestine, ma taua fo I lava I lana pule laa o lo tū mai ai o I o le taitai e le ngata o Amerika. Yeah, but the whole Western civilization. O wā o le malo Amerika, o le whataita inga o pito I maua lunga lea, o le mawhai o na alu I ai le tangata e tasi. O le mele nā leo lo o iei nei. Ia, a fuli fo ila le tupe, tātou te fesili po o whea o iei tangata ia na whamaile li e whaimola tau le malo le langi. O na tātou I loa ila ia, o lai fo ia e whatalitali mai ia tangata ia. O lai fo ia o lo tāpo puai ia tangata ia, o lai fo ia o lo I tua tangata ia o le pā, o lai fo ia le o whaita wina tangata ia. I Amerika. Wai e mwhai on tātou whapeo le lorangi au au, e mwhai on tātou whapeo le I o lo ie fu le phenomenon le Amerika. Mo mātou lava I California, msalo ua fast fulu miliona la whai o tangata I California. Ia msalo pe over lava le sela wafe la whai o tangata homeless. E le ngata la o tangata ia o lo o vaai atui manga ala, ma alleys, o lo o mamoe mai ai, ma streets, storefronts, o lo o mamoe mai ai. Ia lo tele o tangata o lo o tolu pe wha a inga I le fale, o lo no nofo whaatasi. O na o le tangata alo soi fuanga, o na o le leo ngā luenga, a iefu ngā luenga le le tutongi. Ia ma o lo o maua ina pe wha mai ma mai o le tino e pe ia o na mawai fu tangata pe a mātutua. A le winga la o wha mtalai nai le tala na more for every exceptionalism. Te taulawa na ia I tātou le anga malu lo to mau lalo. Tātou te loa ai e fui tangata o lo ngalo I le exceptionalism lea. E fui tangata le o atu toa. A whapero la e to tele atu tangata na I lo tangata o lo o tu le ia le waa. A whapero to tele atu tangata o lo o tau na I lo tangata o lo fesoasoani I le malo. Ia ona malepelo la I o le malo na. O le melna e tātou te whauwhawina lava malo, nuu, stete, kalesia, whalapa butonga. Ma le nei lava mautinoa. E le teimi e whawai e tātou se olo o pāpelu e lata I le atua man tātou manatu ua iei le manuia. E muli ane leo I nā le finangalo le atua. Ia ona whaali mai fo ila I o seisi whaailonga ese mai na I lo le whaailonga o tātou langona. Ia ona mana o mia fo ila I o le Samoa. E leo se whaailonga o le vai. Ia o le whaailonga o le tangata ua, let's say, ma maole na tō whaamala na whaautanga loto. Ia. Let's see. Ia pe o punana whaitau atu mo mua I le mātai o 5, mo mua o sfutasi sfulua. O lo vali e se ata o le tangata e whai mo ia le malo le langi. Whai mo ia le malo le tua. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Pe ole e tele lava ina vese se tangata ia le whai upo 5.
Whamai o le mi ko se tangata pushovers, tangata e le iso na manatu, se tangata vai. Ai o le winga lava lo loto o le anga malu, o le pelu e whatau ma aio nei tu, ia ai o lo sulu ilo na whamoenga. A sharp sword that is sheathed. O le winga na o le tangata anga malu, e mwhailawe ia o na tipi, whatupu whalewe lave, whao o le oti, a whaina isi. Ia ona o le pule whatupu o le atua ia te ia. Ia nai o leo whaongai nai. Whamila whetale ngā le li am uia la i la tau na. O ai whai mo la tau tofi le nuu. La tau nai wa aia i tātou. La tau nai pule i tātou nuu. Ia maolo wa aia foi ia le soifua langi mai na o le tangata. Yeah, let's take a final break. Ia ona toi foi me le wha umal tātou. Tātou prokalama le isi tū.
Talofa lava. Tala ma ilau whanua, o tala tomua, tino maliu o se tamaita ina maua i le talone, ua solofua le whaamasinonga o fōmai, o le coronavirus i Japani, e pole a onga e rai titi le mawhauwhau, o le sauninga wha mawai. E tō tele i la tōna whaafisilingia ina i le ofisa o leo leo, e tusa male nei whaafita uli, o se tino o se tamaita i Samoa i le talone la pisi. Na fuare tō wha e i le ofisa ona o le tō tele na moli mawina, le ta māloa o tōsa toso atu le tino o le whawhine i le mea e tia i ai o la pisi. O lea leanga sa whaia whaapea ua o tia ai tele te tonu o le ai o Elmante i le taiao o le asolua i le afa o le se fulu. Sa ta ua e Oscar Flores e whaapea na telefoni le ofisa o whalavelave whafua sei e le au moli mau, o lo iai se ta malo o lo toso ina le tino o le whawhine ua maliu, ma ua lafo atu i le la pisi. Na taunu watu o leo su e mra lato maua le tino ai ua maliu o ia. Sa whapea o na whaali peneina e leo le lotoa atoa ma whaala wilo atu ai i le mamaru o le atanu ua sola o ia ua le iai se tonga whiti. E leo mai loa se tali mautu e tu sai ma le nei maliu, pei ona sauno ai o le leo si nia. Ua whaatasi atu ai la le matanga ruenga o le tū malo o Los Angeles, ma le tū malo o Elmante, mō le asuenga. E le i whailo ina mai e leo le ua maliu, a o lo va aia pe lava e leo i le roloto o le amata upu, o le tū malo sa ia na toso le tino i la lapisi o lo tau fia nei, se i asu e pe lava le nei whaalave lave. Ua sola fuare whaamasinonga o fōmai o le loia o le tū malo o Orange County o Tad Spitzer sa hasau noa i le asolua na nafi i le whaamasinonga lea na mōdi ai lea li i fōmai o Grant ma le tamaita i o Service O'Reilly. O i la ua nei na mōdia i mōdianga whaale ta tau o le tuia o vai la au whasaina i tina o he na tau oto i ate i la ua. O morianga e whaasanga e whala au whaasaina, ma whiusua inga o Sofia matanga tele sa whapena o na moli ai o ila ua. Ua sa o le tenei o ila ua ono o le lava o moli mau ma pepa wha maunga o ta o tonga mari taimi whaale ta tau. Na ta ua le loisili, i ta tonu o le tu malo e whapea na toe su e lava o fisa ao i le nei morianga, ma le tu ina mai atua mai o video i ta tonu o le whare mai ma pepa wha mau mawina. O le ala leana o toe wala awa i le fo mai na o mai atua o mori mau se toe au ili ma toe sa ili loto le nei whaana velave. Sa mātou a whai o su enga ma mawai o ripoti e whapea e le lava o morianga le ai fo i mani video maniata e whatatau e te tusa fo i mana la morianga. O lea ua ta tala i whasa o loto i la ua ona e le hai se sala ma se mea e ta tau ona tau fia ai o i la ua. O le coronavirus i Japani e ta tau lava ona e loa o le nei wha mai e le ai lava ni ona winga tinga ina pe a e BCI. E tinga ina tele le ati o le siyama. Japani i le aso lulu to se furu tangata o le pasese o le vafo lau o mai moanga sa whapena o na maua i la tau i le coronavirus. Sa whapena o na whaanatinati ato i la tau i le whare mai mo tongo fitinga. O le minsta o se fua malo loina o nopu kata sutu kato sa fu lau loina o lana upu sa whapea i le tolu afe, fitu se lau o le tau fia umalawa i te tonu o le whare mai awa i Japani ma tongo fitinga. E aso se folu la ma le whara o whapea o lo fofo e tau fi ofi pea i lava i la tau i le lua o vai aso sa ia whamama o mai o i la tau mai i le whamai. E tu sa ma le taimi a fia ai o se tasi whapea o na mo mia le se folu whawaso o le tasi fo i whapea se folu o aso a ua maua te tono le lipote whapea e le te tau o na wha ese o aso ai te tau wana tonga whitia pia lava i la tau i le lua se fulu maritasi o aso. E to se fulu i la tau wa afia i le lua se lau fitus fulu maritoru o ena su eina ua maua i le nei wha mai. I se tasi la tala wha pia mai se tasi ali isaru ese mai maleva ina ua tūla atu i te tono o Hong Kong ma ua maua mai le lipoti wha pia sa o ia sa ia i te tono o le nei wha ngā malanga. Wa wha maunia le lipoti o se tasi na o li isa whapena on pepesi ai o le wha mai i te tonu o le nei waa. O nise fo isa whapena no ese mai le waa i Vietnam, Taiwan, Katoshima, mai Okinawa. O le waa o toe fo i atu i Yokohama, i Tokyo i le aso ngafua, wana o le waa ele ai o se pasese.
E tele lava ina whaatari le nei taimi mo whaai unga o se suenga ua sa sao tele le pisi o le nei fo mai e ao la i le o tele o na nofauta ma pui pui Outou. O le taimi nei ua whase la wiva se furu tangata ua mariru isaina i le coronavirus. E pule a onga e la titi le mawhauwhau, o le pule a onga i Washington na toi whato ese, ma wha manu o lo i le mamanu o le atanu e tu sai malona wha le mawhauwhau, le ana i atu si ai upu ilunga o lana Facebook e whapea, ua tatau waile oti o Kobe Bryant. O Lisa Sikora o le pule a onga o le tō malo o Kamas, na ia o na toi manatu watu, ua tuai ai ua to o tele ua whaita wina. Na ia o na whapopo ilana tusi o te lebe pelo, ua o whelo ai, ma o whapena fo i o na tupu i fwa i ana nafi i atea o le loto ti ngā mani whanua noa, ona o le leanga sa Outou sia e winga i le taimi a o ti ngā o le ainga mani to o tele na mari liu i le whaarawe lave. Sa whairo ina mai e Columbia tala e whapea, ua whiwe e alo ese le tamaitai mai lana tala sa whapena o na mata muli mamasi ase sa le ia o ngai i le vai aso atoa, taru wai ore nei whaarawe lave. E mana tua umalava i le toa tele o le mamaru o le atanu. Le nei whaarawe lava i le lua afe ma le tolu sa tupu ta tonu i Denmark. Lea sa whawhesiringi ai o Kobe Bryant ono o le tangi se tasio tamaitai e winga i whawhesua i ngā whaale maalo fia. O le whaamasino sa ia o na whapea e le tau fia o Kobe Bryant i nei i morianga ai te uatu i tua e whai ai se whatatau o lo ia male ua tangi. O lea sa whale au ngā inai o morianga umalava e whaasanga i a Kobe Bryant sa whepena fo i ona teu i whafo o le nei mata upu matapuni ai. O le sauninga whamawai o John Harry ma Alisa o ila tau nei na mali liu i helicopter lea na lavea i le manga i Kalapasa. O lo la tau nei lo la whai o le sauninga i te tonu o le maleta alo o le Los Angeles Angels i Anaheim. Na whala wilo mai e toni le uso o John Atpeli e tele lava no fua e Havanoa e le mana o mia se tongi pea e fia sau e whatasi mai mo le sauninga o Altopeli malona a inga. E whaftai tele le lango ina o i la tau ai mase fo i ma tau a inga umalava na tupu ai ore nei whanave lave. O se tala ma te tonu mula whapea i le Lakers o Kobe Bryant ma Gianni Bryant e le o maua mai la se aso wa tofaina e whatanu uai o le sauninga o lea vaenga lava o le tino u whapea nā o na tuinatu umalava i ainga moro lato fuafuanga ua ave ese mai le ofisa o kona i le tumalo o Los Angeles. Sau se taimi o na whapea nā fo i leo na tamu whai o le sifa fonga o le tae a 4 Radio Samoa e whasirisi latu i lo o toma malu. Whaftai lava le whafonga mai o tato tala nā mai i le lau whanua o nei o whangaliro Samuel Warapopo tuava o matawheo so i fua ma ia manuia lau wha asausaunga. E le whaititia lava le whamanu ma le whaftai i le anganga o le tātou tapau sili le langi. I lona whaatasi mai o lo manuia i pēa whaiva lo filima o le tapu inga mamalua lo tātou watunu i so se vaenga lava o le nei kolope ma le lalo langi atoa o lo alalam papa a o aiso se tasi lava o le tātou watunu o Samoa o mawhai o na maawa mai ma le hotele mai ai le whasale launga le tātou le tio o le si ufafonga o le tai au fau. Ia e meisi fui o le nei avano o tātou maua o tātou toi whetapa i ai ilunga o pea o le ea ia lo mai o le nisi le nei o whao poponga o tātou tala mai Samoa. O le atumu atu o tātou tala e te ono tangata nu o Samoa e au fi ai matamaiti a onga i to tolu sa i to tonu o wuani saina o lo malanga ifo i New Zealand i se whainga malanga whapitoa o le ono o tasi a le waalele le e New Zealand fitu na le sao lava i saina i to tonu le a ai o wuan o lo malosi ai ma ali ai maumua mai ai le wha mai o le coronavirus e ave se mai ai le silia i le to se la wono sfulu mono tupu o tamaiti a onga a New Zealand o lo au tau ina i to tonu o wuan. O le ala na mawai loa ma le avanoa o nisi o tangata Pasifika e malanga ese mai ai ma le atu no le fo ila o lo au fi ai ma alo ia e to ono o Samoa. O le sola le utula wele ele ai le nei va lele i to tonu au kilani wa fa alia mai le vaenga le soifua maloloina fa pe ai mai ai ngol saunga le mua New Zealand. O le nei whainga malanga tu sao le va lele e tolu se lau le pasese ma whai o na malanga ai pe tai e silia i le lua se lau ono sefulu i lātou na malanga mai ai o le ala pasese atoa lava o le nei malanga
Na taunu loa i le malaiva lele au kilani ona fao pasi loa lea ma malanga sao loa i lea ai o fanga paroa i ni totonu lava o New Zealand lea o le a quarantine umai i lato umanei i le se fulu fa aso ma ua mai a fo i ona siaki i lato i le malaiva lele uan ai le itu ua le va lele mo New Zealand ua whaalia mai le mpasa o le malo Samoa i totonu o saina le fionga tapsalaia Jerry Tomata o lo ia nisi tamaiti e tolu o lo e totonu o le nei a ai o wuani saina pe ta ina whaalia e le o fia malanga mai i e tamaiti i le malanga sa sau no tapsalaia u whaalia i fu e nei alo o lo saunga le mupea le nofuanga o lo no fo ai e se fulu fa aso la o le a fa pena na fa mautu ai le nei pase se atoa i totonu o fanga paroa i totonu New Zealand ona fito ama failo lea ona malanga i tua i o lato a inga o nisi o tatou tala ua whaalia mai le metanga luenga o leo leo le masalomi ai leo pango ta o lo tau fia i le whale pui pui i o lo manu i muli whanua le lato toina lea o le la au le marijuana i totonu le nei no fuanga whaalia le komisina o leo leo le fionga fuai awa ili i ken kai e le ai se isi ua moria mai te tono le nei whare pui pui pe tai o iai ni li poti ua moa mai me tanga luenga o lo o whaia pela i eisu su enga leo leo i le masalo mi ai leo le tuto ina wha soli tu la whanu e te maiti pango ta o le nei la au o le marijuana i te tono le whare pui pui o le nei whare pui pui o le manu o lo tau fi ai tu pulanga tala vou e tau ati a e ai ni o la tau taleni ese ma o lo ngā lulu e whaatasi ai mai si e wheso soani ale a unga fai fi au a malua o nisi o matata o le kuka o le kamuta ma isi taleni e maua mai ai le luma nai o nei whanau talavou o le tunuu pe a mai au lātou whaasalanga o se li talavou o lo tuli lona whaasalanga na solo esa mai ma le whale pui pui e le isola lai lona ainga ai nā lu sao lava i le ofisa o leo leo i whale olo ma li potia lo i ai le nei mata upu o masalo mi ai o lo whaia nisi tutonu o le whale pui pui o lo whaia pela i aisu isu enga leo leo i le nei mata upu. O nisi o tala ua whaalia le whaanoa noa ma le momomo le loto o le fionga i le tamai tai whaamasino o le whaamasinonga maualunga i Samoa po le Supreme Court. Le avionga ia mata tua Tagaloa le na ia whailoa mai ai whai mai fo i saunga le mūtu maanga nuu ianga i whanua le tātou atu nuu o Samoa whape ai ma le whaakerisiano i totonua nuu ma la whanga e saunga le mua i alo ma whanau tene le atu nuu pei tai o lo fo atupula ia lava le solitula fono sauanga fai fa malosi i totonu no mafio anga fa pe fo i mainga o lo atangia i lava le tele o le fa le tonu i le anga no ma le fa kerisiano i tangata no o Samoa na ye fa le fo i le ai leo se fa taua o le va fenga i ai al fana utene ma o lato ainga i totonu o le ainga o le fa linga le tamai tai fa masino na ye fa alia i le tola lo wina lea o se tama tolu sulu iwa tau sanga i ona molianga o le whaia inga wha malo si le malona lava fa fine moni e se fulu wha tau sanga le matua o isi molianga e au fiai le matai fale ilo na inga lava whapea i foi ma whiusua inga matanga whaia wha malo si whaali e tua Tagaloa le saunga le mu o le anga nuu o Samoa o le lawina la o le nei whai unga o le nei mata upu ua whasala ina i nei le nei tama i le 25 tausanga e nofo sala ai le whale pui pui. O nei lai tu a inga tangata wa sa o le tala le si lo matua mai tua se i tu lo lava le ngana ma le whaafonga anga le tātou watu nuu. Se ua mai mau se le ola i te ola ai ana avile na ola ai se whai se ta amu po se talo ua sili le na. Ia, vai atu ai fo ia malo lava le tapuai ma le ono sai il whaafonga anga le tātou watu nuu. O nisi o tātou tala ua toi tali atu nei le au nanga le Western Union Money Transfer i ana pa anga e au wala lea i le se ino le lātou whaalau i loa i so se tupe lava i lafo mai i atu nuu i whafo i totonu le tātou atu nuu le ngata fo i lea po le lafo lava o tupe i totonu lava o Samoa e au fi ai totonu lafo i savai whapea i manisi o nuu i tua e amata mai le aso 15 o Novema lua fe 10 maleiva se ia o mai le aso 30 o Januari o le tausanga nei. O le sola lea ua se ina ai le whalau loa le company o le Western Union.
Na ona tusi lava o lo suafa, I tua o le pepa po lauli siti, ona tu le te tono le pusa, e te anga waa I le nei sei, e se fulu fa ilonga ta iafe ta la, ma o le so la le o mai ai, le nei sei, a o le aso antai au, o le atuftufa ina I fa ilonga, ai la to ua fa Manuia ina. O nisi o tātou tala, o lo tamu fai pēle pūlenga le tātou yuni la kapi liki a Samoa. E so ta I atu I le alo, ta ua o le tātou atunu, le susunga I a sani Bill Williams, I so nāwa noa, e ta alo ai mo le tātou autoa Samoa. E le I wha mautu mai lava, le nei alo le tātou atunu, le li ta alo lau iloa so nāwa noa, e ta alo ai mo Samoa. Pe ta ina wha ali e le whai a ongo le la kapi liki a tonga. E tele le avanoa, e mawhai eo na ta alo Williams mo le aua Samoa, o na o lea fo I ua whamatu mai, ia le susunga Israel folau, e ta alo ai mo le au liki a tonga. O le tausanga fau le ipu o le lalo langi, le o le a whaitanu ina tutono Peritania, le fo I la o lo pulu ai Samoa, ma le au le tali malo o Peritania. O lo o ta alo ai nei la le susunga Sunny Bill Williams, I lana konkalate la kapiliki, I le kalapu o le Toronto Wolfpack, I totonu o Kanata. O le a whai o toi fo I mo tātou tala, Manuia tele lava lau tāpua inga Samoa, Manuia fo I lau whaafonga anga, whaasoi fo ia, ma ia Manuia. Ia ona I tātou news nai, to vai fo ia le tātou suengon tuspa ia le nei, a fiafi. Pe tasi le manatu le nā na tu mai le tātou break. E peise I o le tūlanga o lo ua iai nei, ia whalapa putonga lotu po o religious organization. E pe ua amata o na whasiringia lo lātou relevance. Amata o na whasiringia pe I se ao ngā. Au amata o na whasiringia pe I se a whaputuputu oi pe whapea. I se a me lawe ina ma le a whaina I lātou I la fonga o lo o tutongi e isi, whalapa putonga, I stangata, I le whawina o le lalolangi o lo no nofo ai. E pe o le mena le ua tūlai mai nei. Mai o le technology la le ua whengai nei ma o tātou fo I tūpulanga. Ma le nei fo I manatu fo o tūlai mai. Ia o le internet, o le iPhone, o le personal device. I tu atu la o le mele nā pe atu tuli lopea o le blockchain, personal security, e pe o le technology nā leo o whengai nei ma tātou ina ia whaalauti le ina, ia le moni o, let's just say, le moni o manatu ka nona tuli manu, o le whatutuanga o le tangata e tusai malona pale whengai ma le tua. Ma pe tātou maua mai I tātou fo I tala o le whaamatala tala ina o le tātou pale whengai ma le tua I le tupulanga ma le tupulanga o te mi uma lava e peise I e suia ai le tua. O te mi umalava e pe e sui ai fo I le tali ma fesidi al tangata e winga I le atua. E te lea I le atua. E whalau te le ina I le iloa le tangata o le atua. Dato wa aine ia I le whateita inga o le ekalesia lea Roma Katoliko. Samasani lava o na fili mai o lato te itai mai Europa. O le tulai mai a Pope Francis mai Argentina. O ina tātou te iloa ai e pe ua sifi I le te le ma le o ngā tutonu o le Ekalesia Katoliko Roma I le atu Amerika. E fo ila le whamoe ma le manatu a whapea lava e whapea ina ia le tafe mai o lo tātou iloa o le tua e ala I ngā luenga whau maoni e kalesia maulotu. O le a ese fo ila tātou wa ai I le tūlai mai fo o le tua I tātou fo I teimi. Pe a whapea lava tātou te maoni e whasilisili, masa ili,
ma su e pea po o fea o ielo na fina ngalo. O le sia ngalu lea o te vaai pe lava iai o ele i mamao te le atu o na maua e tātou le sequence ina o le human DNA, the genome. Ua mawhai lava lae sayanisi o na fufo ngase ma whita aoli that are passed on genetically ina ua mawhai o na map e lātou ia le DNA o tangata. So o nai mea lofa whapena le tua i le tangata na ia whaia. Ia tātou te maofa i lava. Tātou te maofa i le tele ma le anonoa i o lana whaasoa mai malona manuia o lo tupule mai pea i awala ese. Na mwhaila on tātou whaasasaina mea nā ma tau i lalo ma tau mwhai e te pē. Te mulmuli na whai eile mea nā sa tupu ai maola le Kalesia Kirisiano. Te mulmuli fo ina whai eile mea nā e ta latu atu o le nā fo i ngalu na whaasatauro i nā ilo tātou li o Yesu. Mai a whapea lava ea o ina i tātou e le tuanai. E te tawana tātou tilo whaatangata matua i ngalu fau nei. Ina ia oa nei te tena ia tātou ma mawhau e su e se isi e whaasatauro, su e se isi e blame, su e se isi e tuu i e lunga. Le nei mea fau o lo ua tātou whiwhiwhi, mai tātou te le o i loa le leipe whawhiwhi o na tuu. Ai a whapea lava tātou te whaatuatua i le tua, ma tātou te talo i le tua, ma tātou mafuta i lona mauli, ma miliu o tātou mauli whaatasi maia. O na malamalama atiri leo i tātou i me le malamalama te lea i tātou. Nei i le senate i nei amato i Amerika le nana palota i nai le te i le impeachment o Donald Trump. O le melea o le manu malo le manatu impeach Donald Trump lena amai i le House of Representative. O le wingala o le tala na e te tawa an tātou talitonu o le finangalo leo le tua. Ia whaao ngā whapea ia lea foi tangata ua pule ilo tātou atunu i le teimi nei. E whai ailo na finangalo, wa oi ailo le finangalo le tua. Ai mo tātou wa ia whatuatua, tapula alo tātou malamalama, tali tonu e le tu la fo ina i tātou e le tua. O le tātou ngā luenga e tau na whai, ia o le tāpopuai. Whai pe lava le mea ma whai e le tātou na whai, i lona fo i lava to mai, ma le malosi o lona mawhau o lo ua iai, ma e tusa fo i o le whaasinonga le anganga i a te ia. Ina ia maoni e ana ngā ruenga e whai. Ia e tu upea ia le finangalo le tua e whaiang. Impeachment. Lesi la manatu muli lea. E pei olo o a tātou vaaya i le tafe mai o ngalu. E meise lava ia le nei si manga o lo iai. Ua matao na whaatanga ia le CBD, ua matao na whaatanga ia le marijuana, le ua matao na tele ia stete ua lato whaatanga ina e le ngata medically, ia le whaonga ina o le la aulea, ia o whapenafo i whaata alonga, recreational, ia le whaatanga ina o le marijuana. Bise i ua iai se manatu fo i e te tawana tatala uma ia le tele o pāwailoto ia. A tātou waifo ia i le mena tupu i Iowa, i le caucus lea le Democrat i Iowa. Nā wa matau na fesili ia tangata. Pe aisea o lo o tau fiofi ai pēr tātou i, let's say, tupua mai ana mua. Aisea o lo o tau fiofi pēr tātou i atua sa tāpua i ai o tātou tua a. Aile se i tātou fesili. Se i o tātou
whaamalosi e whaamaoni ia me olo o whengai mai tātou nei. Pele mata e whaali fau mai ia ili fina ngalo le tua ia i tātou. So o nai manatuna e tu atu e whaumai ia tātou prokalama i le neiva yaso e pese i e iaise mea olo o tatala. E iaini nai mea fau olo o whaile nganga o le tua. E ini nai mea tātou te le malama ato to iai. E fo i nai awa noa e mawhaio nā whaina i le tangata. I ona langona. I lona soifua ma le ola e pe ona masani ai. E pawale nei o le mea o te taditonu o uia iai. O le manuia lea o lo o li lifa iai la tātou te pena i la tātou prokalama. E matala. E wau fili. Tātou te le malamalama ato to iai. Ai a tātou whaia lava ni tāu langa i o tātou lava taimi. A tātou whaia ni whaasolonga i o tātou lava taimi. A tātou sii se maa, lafo se aso. A tātou whaia lava nai ngā luenga e pese i, they're not really heroics. A ngā luenga lata mai e pe o le te o le moenga, whaasavali o le maile. E ma whai lava i hai tātou o na utu le manuia o le tua. I le level o lo tātou iai. Ia a tātou whamaoni loa i nai me iti. O na tō fiale i tātou e le tua e pule i metele. Ia o le tātou prokalama nai le neva yaso. Tau na ia alofa le tua ma ia manuia tele ia lo tātou iai so se mea o lo nopia iai ia Outou. Whanau o le tua. Tau ni alofa ma ia whaongaina foi ia le tātou teimi whaatasi e Outou ailo na manuia ia i tātou. Ia le teimi nei, ia manuia tele le whaasaunga le tātou atunu i le ne fiafi o le tau o ono mispowena Tagaloa ma i Outou manuia. Maleloto ua whaanau langona lo usai tia upumoni ua Outou sia Savali la 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 Fia tu ilunga Aele mawhai Mo'onga o sio unei tangata Tawhia luatu I le lasi o fia Mana o ua whaalupe na umati Ai panga ua na o ita se tangata mai Hola tanga Fia savali la 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 Fia tu ilunga Aele mawhai Ua o sau male whaanau Sau
To